VACR, local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over, and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. O lea ua uma ona whailo le lautifa o le moana. I le mana vanga pa ia le atua, na alo whaiva ia na au na TOFI o se whata whaitaulanga. E manatu o lea ua sasa a whaoti le uto le whaimea. A wale tapena ino se o tata watunu le whaasauni atu inga luenga whaatauina, o le nei fo itau sanga. Ma le tata o sa ili ngā mālo i le atua, ia tauia o se whatu e pa ui se ele lelei. I fina ngalo maloto le au whaafonga, ia tupu maola, awa na o naola, a ia fua tele mai. E whai eilo o leo e whaatalo whaatua i le whaafonga anga Samoa, le tau amataina o le POLOKALAME al Maota Samoa VIVIIGA o le atua, lau le tio whaafonga le tu PACR se lau te simale iwa whaamo, tu sa o atu Bankstown, isini au se talia nei. Ai mai se foi o lau MAIMOA mai lungo le TATOU YouTube channel, le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs. E whai ai leo leo e whaatalo whama. Whawheloa ia tuai le anganga whaaloalo. Iau whaalupenga lawa whionga i le sea le whasinote le kalesia metatisi sini Australia nei. Le sunga le tau simtanga luenga ia whaalo vau mo. A mes fo le president o le auso whealfani. Ia Maria vau mo a malo lava le onsai. Malo fo i le ngalue le ne ia sopa i o le atua. Whaatalo fo i le anganga whaaloalo i le fonga le whasinote o le e karesia metisi sini Australia nei whangu tom latai ia me se fo i le whaletua i a kasa lautele me se fo i le mawalunga o tau simtanga luenga o le karesia metatisi malo lava le soifua manuia malo fo i le folau ilangi maa whatalo whaisunga i to ina o le whatono le karesia e whakasa mana i o la whaletua me se fo i sunga i to ina mana i o la tau whaletua sunga i whawhianga inga maolatou whaletua le ekalesia e whakasa whatalo whatu le anganga whaaloalo. Lupe whaalele o le tala le leila whionga i a pātele kovia lui. Ia, manuia fo i le au maua i Samoa, me se fo i whionga i pātele. Pa i o le tua inga sao le ekalesia katoliko, whatalo whatu le ne ia sopa i o le atua. Whatalo whaisau whawhianga inga i a amosa whaumui. Ia me se fo i whaletua i a Erika, me se fo i le mawalunga le mato ekalesia le mato ekalesia Assembly of God i Warwick Farm le whaletua malolo manu malo ia maua se aso whaumoi mafuta mai Samoa whatalo whatu le anganga whaloala me se e au whainga luenga TOFI le atua le ekalesia AOG le tupalangi ma le tu Samoa whawhiloa i atu i ato sunga mana i ato whaletua whatalo whafo i le ekalesia sofitu le tupalangi ma le tu Samoa e kalesia umolo ala tua tapo inga Samoa i le atua i whaatalo whatu i a tau sunga i whawhianga inga mana i o tau whaletua. Ma lo lava i tatonga luenga tau amata ni nei tau sanga fau lua anfese furu male iwa. Ia meis fo i o nei maasina amata o tatou ia i maa lo ngā lue maa lo le folau wha maa lo fo i le onsai. Whaatalo fo i le au sina si o tatou watunu ina i tamama tina mātua. O eolo o tapua ia whaiva o le ATUNU'U au whia ngai matiute i le aso ma le aso maa lor tapua ia te o tau mātua. E uifo i na whaingatāra so i fua matua te ngā le tino lo ia i o tau nisi aso ma nisi TAIMI ia i whamoe pēa i le atua e mai FIAFIA ma le manuia ia te o tau ia mai alofa te le atu le POLOKALAME Maota Samoa VIVIIGA o le atua ia te o tau e mai se foi whaatalo whaaloalo i pa i o ainga, mai se le mamaru al whaafale upolunga, whale tua matausi, la veloa Samoa e o lo alalam papa au sini Australia nei, o e fiafia e vele Maota Samoa VIVIIGA o le atua ma la tō tio, whaafonga e mai se o lau MAIMOA mai lunga le TATOU YouTube channel, whaatalo whaatule anganga whaaloalo, ma lo le on sai, ma lo le soifua manuia. Whaatalo whafo i mamalo Samoa e o lo MAIMOA mai lunga upenga ta whailangi, fia se tafo le ne ke lope o lo e MAIMOA mai ai,
e maua fo'i tātou ALALEO nei ma tātou POLOKALAME nei ma lo le ona sa'i whaatalo whātu le anganga whaaloalo ma lo le soifua manuia whaatalo whasio tātou TOFI Samoa o lo iai mātua uso matua ngane ia mai se fo'i o wo mai māsani sunga i whawhia ngai ngā o lo tala whaauto i so sea lala whanga o na o tala lileia le atua ma lo lava le ona sa'i sau whainga tamama tina ma lo manu ma lo o e sa mua ia sāle ngā su o le taitai au whanau manui le atua o manui o Samoa ma ai ngā taitasi ma lo le whai o le whaiva ma lo fo i le tau tāpua inga tina matua ma lo man ma lo ia pe vita o tua pe fo i le tina ma lo man ma lo ia peli se loto ia nei tina uma longo tai au mulipola whaatalo whaatu le nganga whaaloalo ia mei se fo i whale o manu sawa inaya whaatalo whaatu ma lo le soifua manuia whaatalo whale a mamano se o tātou ma lo malana masiofo pale mia malona whaletua ai mei se fo i o le tātou Minister le kapeneta wha ma lo lava le soifua manuia ni ngaluenga tau a matau nei tau sanga Patalo fa fo i le pa i o ainga ma lātou tama o tama fo i ma lātou ainga. Le uso ngā pule mtu mua i tu au ma lātou ainga li taima le va au fonti. Sua ma le vai whanua fo ma ai tu langi sa ole masale au mua ma le launi umsa e lua. Le afio whaati uto fale ula la au nā mtasi. Ma upu ia te oele mo tsa. Whaatalo whaatu le anganga whaaloalo. Whaatalo fa fo i le fionga i au nasa iuni sa polu a mesele SSIG Samoa. Ma le lalolangi a toa, ma lo lava le soifua manuia, ma lo fo i le ngā lulue, ma lo le tautua ATUNU'U, tau amatalia fo i a tātou ngā luengo le nei tau sanga, ia ma lo lava le folau i langi mā. Whata lofa le anganga o lapi, ma lo la nei POLOKALAME, o se isi vai malu, tu inatu lo fina ngalo as FIAFIA loto, ia tau wha mai fo i ia le maftia i ti ngā le tino, whanau nau manu pia i le atua msi ma i le atua, wala mai le malo si a te o tau, whatalo whai tōna Maota whale pui pui. Ia vea ia whasalanga whale malo, lo whianga iai o tau, uso matua ngane e meise o whanau, whea lava se whale pui pui o lo e mafuta mai ai, moli atua lo whaanga le Maota Samoa VIVIIGA o le atua, lau wha fonga ma lau tāpua i mai, i le nei fo i tū lao le aso. Lea wa matalia le POLOKALAME Maota Samoa VIVIIGA o le atua, ina ua sifunu ma le whami inute wa te ainei le i tū la. E ono, ia o le aso fitu nei o le masino o Januari, lua ape sifunu ma le iwa, ia lea o tātou mafutai fo i le ulua ia sao le nei tausanga, ia ai mai se fo i o le nei masina, o la tau ina lo fita mafuta mai, ia fionga tapa au whaasina, ia to le afoa, sai alua moa to le afoa le lua, mai fasito o tai ma vai puna, tato insinia numero tasi a Mike to le afoa, ma lau nei fo i tangata, ilinga noa litia sawa inaya, mai sala i lua sawa i solo lufi, fale a puna ma moa. Whaatalo whaatu le le ngang whaaloalo, ilo wafionga le tapa au whaasina to le afoa, sahi alua moa to le afoa le lua, ia malo lava le unsai malo fo ili folau manuia, whengata fo ilau fionga le tuia ana ave au malanga, fionga le tapa au whaasina, mais fo i whengata fo i o to le la ulo le taulau niu, ia pole wha au lulunga fo i o le ainga malosi, ia o le fo intu inati, ia o le tonu mai pea, malosa i fua manuia. Ia malo fo i le. Langi mātafi la wawhianga tausala i ngā noa, ia polo whianga fo i puni puao, ia whenga tā fo i, ia o te leo tu taulangi pe na e tō tā mai e fo i le lava yaso, ia i polo whianga fo i, ia o pa ia tau awe ia wā fo i a maurunga i le pule ia pe fo i a tu mo i alu filufi ia se tātia, ia maloso i fua malangi munia i lau whianga tausala, o te manatu lea wa umana e whaapai lea ATUNU'U i tunanga masani. Tai tonu fo ia o le whaatalofa lea ia o lo whaamanuia fo ina lea ATUNU'U i le whaafunga lea ATUNU'U le tātou POLOKALAME i leo tātou vo mai i le vaiaso mua. Leo tātou vo mai nei lewa lua nei i le tātou tausanga fo. Whapena an tātou maua se tausanga fo ma nei leo leo le tātou sa, tātou va.
ia malo foi te fatalo fo le te fatalo fato alo ia lo fionga tau sal Tai. ia mai foi ia foringa la lei ai me se foi foringa le tua ai foi tatu maftanga ne yaso ia ne foi te talitonu ia le wo umona mori foi ia la palapo malo e foi sa fianga ai me a wosi taulanga o fenga TOFI le tua ia wa foi se no manu le fa na le tua tonu nei sini a stadia mo so se me lava e le nganga maulunga ia e le umale aspa ia le tua le la tato te fanga solo ia te taitonu ia mo foi se anganga FIAFIA ia mo foi nganga FIAFIA e tapo ile tua ai me se foi FIAFIA fa longo yo ni VIIGA tato POLOKALAME me se tato POLOKALAME masani pe wa fenga im lo fianga tau sala po lo fianga foi fa ton ma lo soi fu malang manmia Ia, tau fai wha malo i le alofa male anga le o le atua ne yas. Wa mana ia lava ne yas o le malu. Ai ono wa alua nafi le. Malo si o le vevela nafi ia le alana pe ye. Malu ma ia i role afiafi ia le wa sausawa ia ne yas. Ia ai ona o le Samoa mua o le masino o Januari nei tau sanga fōlu a fe suma le iwa. Le o mawai fo i ne yas o malu fa pe nei. O le makolo. Na ia le mato tulu fa fo le mato lo tu fa le o tumu le mato lo tu le anga lai malanga tangata u malai holi te ia le fo la wa makanka o ko nga solo ba maka fo to ta nga solo mai le au malanga ia ai fia le li ia la nga se mat fia wa si fo yo le asoni fa manatunga la nga se mat fia mo mai la tu si le kusi mo mua a Paulo e kalesia konito au nga se mat fia konito la na mo konito mta o lua non fa ipoiv mai la le fai upu sa fa autu ile la nga mat fia ai pe ona tu sia o mea ile iwa ai ai mata ele ilangona fo i talinga ele io fo ile loto o tangata o mea ia wasaunia ile atua mo ilato ualo lofa ia te ia mana ia ora o whalongolongo se mata whai whi au tau whamtala ino le wingo le whai up ma le wingo le tusi ia la me se fulu lele a whai o mea nan sa whapine ina le mata whai whi au ma saunoa mai ilana la aunga na ia fo ilana ia wha ia ai o la fai tawa tultusi so le tusi a popo ia Paulo i kalesia le konito ia o e manatua la vai Paulo io mea ana mua la ia o mea la ele i whaalongoina pe ba ai mata kusai o lai e ilo ai Paulo le vai ma le valea o tangata o lalangi ana mua o ai fe mei Paulo pe ana fa pe la tau te iloa se manu la tau te le fa sa tau roina Yesu le la ya popo ai mai ai la Paulo i le kalesia le konito e la fa yupu la le la watu o mea ele i langona ele i va ai fo ia yo mata ele i italiana mo lo loto a mea le o tapena ile atua mo ila to e alofa ile atua lo no winga na tangata e alofa ile atua le tapena ina ile atua me le mea manuia se o e ko ku lo fa kala ngolau le yo lo que kapua ele kapua inga ngu sao e kapua se o se yo launga na ne yaso ya le ana wa mai le autu o launga no minga na e fai me fa au le tu e tu sa me le autu pele ai yo ele é fa au fo ele le tu mai ale ava no te la ngona ai sala mo mai italia le upole atua e matauliela e fa ale ia ta mai tele foi ta tau pe ona sa sila fia e le apostolo le Paulo to tele o e konito ele wata mai la to ia le ala fa malo si mai e Paulo ia tu sala male to ina lena tu sala mal to ina lena
Fai e toi lelo matua i mo uma i levo tatou le tausanga fau. I lau whenga tau sale nga no. Ia lena whea tu loto ina wo olo vai te mo mōri fuinai. Fa pēa no lea tara lo matua toi ina. Tusi lalo lo launga le a whai lo matua ma lo tala le la whai o le aso le mōri. Ia na o lewo whai le mōri o le tausanga fau. Ale metisi. Le mōri o mana ia mōri o mo whi launga isi mai isi wa. Lo ina i lunga. Tusi langa lau. Tolua mena tusi langa. To ina langa faspepa. Pai langa. Ole mea alofa whinga lea mākoi. E ave ia Yesu. Ole auro. Ole pulu li pano. Ma le pulu muro. Ina lan tusi le e whina le lomatua. Tusi le to ina. Ave lo yes to ina. Kai pena melet whai mai ne to tere tangata vai o. Nā taimi. Ina le to ina lunga. Failana. O le mea watupu. Ua latu roto ina whai mai loa. Ia, wato i loa e mea lofa Yesu na ave le. Mea lofa le mākoi na ave ya Yesu le aso na whanau Yesu. Ia, o le aulo. Ia, komato ina. Ia, o le purulipano. Ai pa uro faspepa. Faspepa la lea. Pa ua pa ulu mosino matua. Ia, ngalo lo le to ina le si mea lofa muli muli. Titi lo duro to ina lo matua. Lai, pulumuro. Pulumuro, lai mai. Titi lo talo matua i la muto siona tolua. Pulumuro, lai. Pe fa lo mate lo le to ina mai. Ia, ma le mea muli muli. O le pulu ulo. Misi a ka le muro. Ale ulo. Ale mena lea te tartonua. E iwa pena se vai o tangata na vai te mi ngai kornito. Ia atu. Atu no la vai fa pena. Vai. Kai le ia la se ngau lo sono. Lau sono anga male au whakaungiu. I ngau kala momoa ia. Aho mai lo au whakaungiu kau mai au pālangi. Ia, kolo le pālangi whaatauni o to olua lea. E lo pālangi, mana ia lo ni. Ufeke lo mai e. Ia, ara ua whesiri la wali ngai pālangi po whea o mai pālangi ngiu sila. Lo la wali ngai pālangi. So, feke lo mai e. Kulo ala wali ku. O mai la wali ile nu lea sa suya tuspa ia. Le sa li liwa tuspa ia. E lo le, oh. I come from the village, exchange the people. O ingala, o to inala. Ya, ila se masanga to ina. Ya, ai o tulanga nana ia nei aso a fakta ia ile atu. Ya. Ila na tau singa fo imale ni. Tai inga mo tatou, ia le tatou au lia mai nei Samoa mua. E o lama whaai ufo indeia sa maona winga. Ioi, te mana tua o e a o mai lo aso whapene. E mai tau ngā tāhina o ngā kongu mai si vanga po me. A matanga ma whai ungai mai tau ngofia. Mea whana tupu la tau sanga. Mane tau sanga. O le langona ia tau ia. O le fia man whaftai le tua. Wa le te saunoa mai e. O le tua e pule, o le tua na me uma po fea te sola ni lau langi ilinga noa la na veti tono lau langi na whaia le tua o le nganga la fia te alo tato wola tono ni atunu au se talia ma ni o whamo nyanga ni atunu pe a whatu stusa tu le atunu sa tato mai ai ia e le wha pefu e wha angalo ia le nu un tato mai ai ai le au afua whalma fofau e le o whamo nyanga e Ioi. Ni nei tato nofu ia tunu ele lei fo mai. Tele fo mai linga noa. Ai mai nei e te oso tu i fo mai. I se i oe nei oe whan mai tele. Lo wafata mala la whai nai ia. Pei fo i ona ta whalonga te fo i ia. O iei fo i se whanoa noanga. Ia i se tasi fo i o tinata la vo. Pe to a fast food ma le walu tau sanga o stina. Alo whai. Ia ai sa usu sana pese a wale tau sanga fo. Ia aso ngafua, ia ai aso lua loa, mali watstina ai, to atele lava na yo nalo. Ia la sale i loina la ese me watupu, ia mole atua i fo i angangal wha mai senga. I nai, ia i lato uma fo i olo maua, i wha anoa noanga o le maliu maleoti, ia.
tātou waia mo tātou mana o ngai fia mafuta pea mana yo tātou wainga. E fo i pele i loto maanganga ia ai panga fo i leo le atua lava ia o lana pule e tonu ma sa o lava fo i le pule le atua ia o mai lava o waso yo tātou waia mo tātou mana o ngata tele mana o motisia mafutanga maainga ia au pule awa o pea le atua o mai lava o waso ia ave o le atua ia faiala sa e LENEI ia o o le stama i mamoyo le atua e te nofo i au tafa o le o le tamai le langi ia pe a fai sa e lei lava i le o langa nei le toi fo i la nganga wha mai senga mo i la tau o lo o maua fo i nganga o wha wau i le nei fo i asa sama le nei fo i vai aso o le tau amataino o le tatou fo o launga le nei tau sanga ia tau ia ina ia wha mamao mala i le anga le mai o le atua ia ono le tu atau amata tapo kalame pe se me toi fia saunua ia i lo fionga le ai mo le fo ia lo faanga ia le fionga sa i lo sotele lan ta faunga fo i New Zealand pe fo ma sio fo ia sua i lo ta fa i New Zealand mo nai va yaso ia ta tonu ia on le fo to fa popo tu fa mai se le tina a mia le tua ia ta to lo tele io te tonu o ta to lava ta to yo lava la wala le ngano ia ni wa ia le pese le sa unia mo le to lo faanga mo le ainga fa va ia se fo ia wo me ma sanil tina mo le atua i fo i la malo faanga ia te i la tau o lo tinga ina pea maftia i ngase o le tino ia me se fo i lava le tamamatua ia tui la epa fai ai ma le faltua ia maunga mu ia le tina matua ia tui maseve a leisa a pulu alofa tele atu mo o tui ia whapea fo le tina matua ia va ai sola alofa tele atu mo o tou na i tamama tina matua pese lea saunia le tatou insinia mo le atua i fo i alofa anga nei tu lao le aso. Fo i mai pese o le tatou mafutanga ma titi sao.
Toi lua sifon ma le vana minute ona tale o le itu lai fitu nato whaafonga mai musika mātangofio le Ekalesia Katoliko mai le afio anga upai ai Samoa. Taluai lea ua mafuta mai le tato company maalosi le DDCR le fitalainga le fufonga mua le vai maunga le tau whaamuli talo. Ia le fitalainga fo i awa e lua le fitalainga i le amamua ai o le aotau matau fo i o le pulenga le telefoni a DDCR. Ia wale whaala wiloaino le kampani sini ATUNU'U i fafo whaatalo whaatuai le anganga whaaloalo maalo le soifua manuia le nei tūlao le AFIAFI lau tau whaamuli talo. Malo soifua manuia i lau fionga i le tausala lau fionga e nganoa. Tai. Ia toina ine fo ia le fionga le tapau pasina le fionga ia tole foa. Tai la. Ia fo i le whafonga anga siu tātou tunu'u. Ia le nei fo i taimi o le aso manato le asamo mua le nei o le tausanga ia o le o tātou au mai ia i tausanga fau o lea e whamanui tuai le tausanga fau e lau fionga le tausala e tēnei fo i lau pau pasina lau fionga tōna foa ai tainani le whafonga anga le pa ia o siu tātou tunu manato lava le nā tausanga ua tōnai ia asa tau maite le ete ia pe tātou ke au lia mali nei tausanga fau e o lava ni tātou whiangai, e foi timi tātou te ui aia, lau lau tūtu i le mangau, ma le matu i e pe opu le whantua masanga. Ia ai whaktai a o lewa musa i whunga ale sanga lala, a me se foi le soifua ma le ola ia o lewa to i tua polima, o tātou whatapai ai, i le nei foi a wanoa tāua, e lea e whatalo whantua i le paia, leo whaingaluenga TOFI a le tua, e o leo lo pawhale le malu i tonu si o tātou tū, ia ai me se ia paia, o leo whaingaluenga i tonu ia o i sini Australia, va pe foi tupu mai o lo mawal tātou whasalalaunga i le ne fiafi i tupu matamali el pai ana vale ainga mo la tu tama tama foi mo la tu ainga le usonga pule matu mo i kwa mala tu mo lengo il tai ia ma va fo ti fa pe foi a so mo vai fonua ia fo mai tu lani sa ole msale o mo le tu ablava mala tu wala new sa loa ia fa pe foi le mo tu sa ia e ali tu ia me se foi tama mo tele ia o la pui pui ai a va to to ma lol to wata lau ia le tua le wa mawale ne ia no tato ta fai ele pelo le fai mesu le pulenga ma tato company le sa ma lo se fo manuia inga no ama to na fo Tau fai whamalo i le alofa ma le anga leo le atua. Lau talainga mutalo, ia mei se fo i le pulenga le tato company ma alosi, tato TTCR. Ia o lea wa whaafonga atu fo i Samoa uma. O e olo alala mpapa au i Australia nei. I lau whaafeiloa i whaaloalo mai foi. Ia e mei se fo i o whaamanuianga o le nei tau sanga fo. Ia tātou tau whai whaamanuia le tau sanga fo le alofa ma le anga leo le atua. E moni au au saunoanga. Ia lo ia le maatui ma le maangau. Ia ai whaaftai le alofa o le atua. Ia wa ia whaalao lao nei avanoa mo tātou. Tātou au lia mai le asolo na fitu o le nei tau sanga. Masina mua mua le nei tau sanga i le alofa ma le anga leo le atua. Lea foi ua whai ui uatu le aso na fitu lātou. Ia tau whai vi ia le alofa o le atua. Wai le aisi tātou mea mawhai pe a whai e lia mai le afiafi. Ia ua uma se soifua sesi o tātou. Ia e whaaftaia masanga whaaftaia le alofa o le atua. Ia ua whaalongolongo atu o loo mawalunga lo nanga le lei lau whetala inga multalo. Tatono lo whapena fo ili tausi ma le no foalo. Ia ai mai se le pulenga le tātou TTCR. Ia ma se o tātou ATUNU'U whapele pele o Samoa. Ia oe o loo mawai tātou au nanga ma whafonga mai tātou au nanga. Ia tātonu ia mutalo ia o lea fo i whaafongatu fo i la fionga tapau whaasina. Ia o loo alofangia fo i le atua. Lenei POLOKALAME whaawawina fo i tātou maftanga. Ia pei ona masani ai. Ia tātonu ia le tuatu le avanoa umalava nei avanoa te le. Ia wā tātou whaalawiloa. Tātonu fo ia o le ua watu isi. Ia ai ngā solo mai isi. Ia le lei lava le watu. Ia o malama lama le lei i tūlanga o lo ia i tātou titi seali i nā multalo. Ia lau. Ia ma loso fo manuia e lau fionga tausala mana tu fo ia o le ua mai le avanoa. Ia tātonu fo ia la tātou mamatapea ma pai lau fola ia ni se whala ulo masani al tātou titi sau. O tātou se i fo i le masani lava i asfarele taitasi.
ia le foi lau maua tātou a foi tātou results ia pe ona ia le teminei ia ua taunu mai o le mantua foi tātou whalauiloa lea mo le silafia e nisi o le tātou tunu'u a whatoa maua lea manoa e mawai tātou pokalame o le tātou top up lea e taun top up mai nā le luas futa la ia pe sili atu le numera titi sao Samoa nei ia ona manu malo ai le tātou sei wa ono lava tātou numera lo fai ai le tātou sei ia a fai e manu malo e luas e lau tāla a fai e Australia luas e lau tāla Australia ia a fai o se tase malo New Zealand ia fa pena foi luas e lau tāla New Zealand e mantua lai ta ona ova i le luas utala te luas utala pe siri atu ia nanga va alo leo lau etu tono tātou sei o le tātou a foi tātou sei leo iai o le ua maua mai to tolu foi New Zealand to tolu ia Samoa ia to tasi le tonga le manumaro mai Australia aristo lua ia o tātou mai Australia o swapala nei o la tou o le numero mua o le ono tasi o whawhaiva o valu ono tolu ono tasi o whawhaiva o valu ono tolu o le swafale i o Lucia tongia po Lucia tongia ia mai le valu lo Loma Street ia pia ina e tātou i New South Wales o le numero Samoa le na top up mai na o le fitu valu pali maono fitu valu pali maono ai lua suma tolu tala Australia len top up ala la o man malo le lua se la tala Australia o lisi numero e afo e lua ia Samoa o a manu malo le tatu sei o le numero le o le ono tasifa valu ono o di maono ono tasifa valu ono o limaono o le swafa o tangata le tumai o Miss Jacinta Soy mai le fa Upper Street ia o le numera Samoa le na top up mai na e Jacinta o le fitu tolu i vavalu fiturima ai lua suma tolu tala Australia foi le na top up mai na e la fola o manu malo lua se la tala Australia ia o le tala fi mo tātou ela foi mata wato le wa fea ia nisi o tātou tunu ia mese lo to ai na New South Wales ia to tolu foi la to manu malo mai New Zealand malanga palo to le forma inga no ia maroli fitalai mutalo lewa mesili lewa tustusi lalo ia e swafa o le vanga ia e tauloa lisi ia vanga le te lawa mai ne mesili lewa mo le man malo matou nei isini New South Wales ia nga maurua ia pe o tautua ia e pe na fai lava sina se leni e wa foi se top up ave Samoa ia e mo le price ia le low more price ia e tuai lava ia e mo se tem ia o me alo fai o le lua itemi o le pe o fofuanga le tua le lua itemi fo foi le tua langi le fotu a matan le to sanga i fofanga fo le tua i le lua fe furu maliva tai todo o le nganga maulunga mo le nganga whaftai ia le mona e whapai mai fo le ATUNU'U le utato e se mana ia pe am whainta to i le fia so sa ia te mo fo tato vanoa te whalauiloi fo titi sau ma tato mafutai pe o le ona le marsoifua le silina mo iai te ala ma te aon whaftai le tua na tonu ia o le wa whafunga fo le maru le ATUNU'U inisi wa manu malo na oisi wa le manu malo ia se maisi tato te molisi fo le va yaso wa le uma fa yaso le li multano le uma aso le li le umi fo na tuli li si aso sai e toi whalau mai fo le si resorts a o tunanga lera ta fanga solo ia e ni credit fo poni me fo ni tio fo o ia ni neva yaso ia tu at ne no te fala wilo mai ai e la vtelenga le fonga mol vai monga e fala longo atu le mamalo le tato au fa fonga nepo Faftai ole terminei o afo i o fanga solo lava ia tato promotion ne ole super seki le terminei
o le a lo fanga solupea ona o le totele o tangata o lo mana mia wa e po inisio sa malanga mai fafo wa o le mele o mata wina to le forma inga noa o foi assim totele la to po ile amana malanga mai le ngate sa fai o fa po ponga o le totele o totiti le mapu sa sole o ne vai so to na ya e o al weekend na o matu nei o mo sa fai ho ile a inga e ma fu del totele e ona yo tatu tangata lo lalam papa fa o le tau ala o le vanga le o pe o lewa totele ni siwa mata wile ko ina tala no atu so vai ma manisi fo o mata la la pia pe o totele tangata mai fa fo wanga i mata to officer e mana o mia ia ni credit me sera wala to lo wa lewa lo le mele o le Facebook live po le po videos ia po le update to ata wai o tangata ia fafu mana o mia le fia mata mai ia po ia vai ia tupu nei ia la credit le tangata le to tasi le sa nei pe o le tau le oilo o le sao o tato internet terminei ia mana o mia la le nei o la pando le fata wai o vai amata mai tolu tala lima tala ia se o le lima su tala le su lima ki kapai ia o foi alto telo la tolo pa ngaina ona la o timi le fa ngaina o tena ona o sao dato internet o isi tanga wa tano mai mo for feedback o amata pe lo ai la lo lo ia fa mela to ese tau o fie mo la to wa ia ia tu ese tau sanga por sfuta sanga taluai por le lima tau sanga taluai to la forma in no ai sa o mai le tau mata le internet le sai ai le ala o tau no mai o te le ala fa yo pe ai me se la tal fa ta yo pia pai ala sina sao tato o nang ai me se no tua wa le merna le ai ia wa tanto ruina la to ia pia o po masangai ia matu tele na nauta fo ilisi va ia pato tonu ato mai wa vai ma fa nga dai lo le sao le tato internet io le lo fanga solo per tato super sekin na o le super sekin na le mo fu ai tato tu la le mo fu le aso fa io le fa nga ina per temile so si tembo le aso e fu la plan na fa nga ina o isi tato vai nga le fa nga sorpresa to Sky TV o le to tele lava ia ni so le mamalo le ATUNU'U ia le sanga i mai ia i tonu mole a foi ola to plan sa ele le mato special le sa lu le vai sa ma sani ona lua se lau yo e vai e to ngel satellite ma fa ia sa ele le mato special to titia o la lo le iva ia ole taua la lo Sky TV le to tele ni so le tu o lo wan fa yon fa ngaina o lo fa alu no pel ma to play call ai ole app lo ngole ole telefoni e fa yon ma to fu ai ni so talonga ia me se ia news me lo tupu wa le tele no taua Sky TV ia me se foi me lo ia foi talo le tau wa ele na tia o le wa tawanga i me le fa i nai va o fiti ia on mei le FIAFIA sina lo wal tawa ia matou i AFIAFI ia ai fa taile tua o le taua le o tato internet ia me se foi so tai le ngata na vile to ai tato nei ia tu lo i fafo ia me se foi mawai ne ia ni so fo yo tala i lo mo plenga tfai langi i me lo tupu la langi me nga fa lo ina no ama telefon Ona mea e sili nana tāua le tātou pokalame mese o le longolongo pea o le ATUNU'U i le ao ngā o le telefoni. Ai mese le TAIMI e tu 2.5 lawe i o wharo longo atu fo i le wale tūlanga le nei e le ngai ngā lava i le lau i loa ia multalo. O le ua whao ngā tangata le mea lea wa le whao ngā le telefoni whina le whao ngā le messenger. Pi o ngā o le so taia ia pe o le taungo fie na wa pe ya no bili ya tu mato i ya mato i toni Australia al melo i ne telefoni nei wa fa nga lava a disi me o silina na teleno na senga le manino sa ya fo ya i tausanga ia me fa ngali tile e kasi se upu ko fa kali la ele e lunga le internet al gaming ya okay lo che me sililanka wa tato titi sa
O ke fongi sili ale ang so ka ikanga ka kemi ngai ia ko anga lava e whakau ia teira ma kulanga whapenga. Ia le tarwhiwhia na ia mese le fwoi la te mila lea e angi ia wha po ni mea tutupu. Ia esere te arununga e siaki tala tau. Ia whapena whana mea lo tutupu sa moporo o ke mena i ainga. Le tarwhiwhia na lau whanonunga tu fwoi. Ia a ia lau te loa au ia te loa fwoi lau telefoni. O tele lamanga wala au mai tangata o le wala au mai i mamaru le tunu i le nampa whinga le masania ia po le au mai nunga le internet au le manino le lei tatou au onanga i Samoa ngang fia lea e toi whaaruina tuai pe ona e whetalei le tunanga ia e nisi o ta walewa umana e whaleu loa ta Blue Sky la mo e tatou GPS ma tunanga whapena o tau whamamiena tatou i tunanga tau le o tau na whai se whaleta vale le tatou titi sao. Ia, o tau whai tatou o tu iai. Wa tai ole ali ai ole o lo whangaso le pe tatou devices kia mo ni se ta vale. Ia, pe o ta wala vale ole au nanga le whai ai ona whaonga ina i tangata ia wala foi le whai na seki e po whioanga iai. Wai, tasi nga le wa matau ina ile amatanga le o net sanga o te le polo o ma vaanga fo yo lo anga ye ta wala le mo sanga le bu ai le o ele natia o e ula wala e na tele ia polo alo ye la ta vale o la vivea e lo winga o nai no fo ye wa tua to le polo o le ala tele ona wa ale moe ia pole e o mai fo lava le ava malos ia ni si fo i vole nau le tele vave anga ia o mai fo ai mo fa le to mo to tele yo o pala velapi pa ia al ta o le GPS le pai ko na control ai le speed limit pole sao e foi na le tanga tele ona ta vale se vai ta vale la e foi o fai assim sao ai e vai TAIMI nei ole fia ia tasi le manga ta walo panga solo TAIMI nei on ala wa matu wa ai foi e ana nafi para to nafi ni so wa foi o nai wo yo lo so tai solo vinta vale wa nai nei la to wo ta vale private o le mele oi wale man ta vale rental so to ya vanoa ia o le fa fita u li na ava pe le te sau nei a wa e tuai ona puksa ta avale ia o lo winga e te foi ia ina a wale mfai ona mawalte me ta fawai ma fa na o ta wala le le fa ta o ta avale nei tu e ma GPS ia o le ava no ta wala na ta tu device na pena mata me Australia ia po saunga le mu ia malanga fa lo pio va nga la na lo terminei Whaftai lava, o leo te nofo ma fau po a fea tau no elo mitu, whai se whata vale o le, whaatau ta vale o le titi sao, o no le wo mai tau mea nei, wa tele ni mea e tilo iai le company, ia ma tilo mea, mo mea au nanga tu tonu au Samoa, tonu al tātou wa tunu, ia lewa a sia ia tulango telefoni le, ma te atu whabitoa po le toi rova yaso, ia ona, whailo lai a leo se pue whare lei mai a telefoni e tonu tātou whalo loa ngā titi sao. Se mai moa fwoi rea tunu i le tātou tiora le iwa tāla. Ia le lei lava ni sila mai, nanga le whalongolongo mai. Ai le o sila lei mai a tātou telefoni, ai le lewa whalongolongo tu fo. Iwa tele tātou telefoni, ia lewa malamalama fwoi rea tunu na tūlanga. O tūlanga ia tau tāwale, mo le lei. Ia e tuai loa melo e nei sa aso i sa tele tāwale o TAIMI nei. Tō tele maru rea tunu. Ia te doa ia tu atu foi nai I lau talainga fonga mua ia ne lo pe te o le fai un neta sanga o fai se fata vale fa tau al titi sao ba mo ti noa tau no fia a fai o fa tau al titi sao se telefoni iwa sum le iwa tala ai o fia mai computer ma meu apps mai tonu te tali tonu foi ma fai foi na fa tau al titi sao ma fa tau tu le tonu se ta vale na le iwa afe iwa se lau tala ai a to moni mea silino le I lau lea miti, te lote miti, te lote au nuu lau miti. Paptai a telefoa. Ia,
Masani ai le no fa tu no le tu ia para la mai ia le me ane te o pa pe mai la tu ia alu sta vale ave telefon ia ole ta o le vanga le mo le silfia ma ko anga o ma tu apa ile vanga I device sia danga so se device ai tu tonu le fo I nei fa ta vale lo fanga ina ia vanga ia GPS e mala o mia le sim card mana o sin tare tu tonu langa ele ise ta vale e te mawar so ta inga I lungo le internet ba e lo le mela nga ai pe afa pele ai se afo le vanga le internet ke pa yo na lo ole sin kala le e so ta I po ya ole ta uala la fa mama venga ti sa man tu mo so oya pero sa mo recovery tele a ti sa e te per wa te la vale o la FSO o ta I le device anga I lungo mato po o me fo la na I lo ai po fel va ngo le tu nu dai te ai pe la ri ta uala le na o le pa o ta u ma so ani tanga ia wanga alu lava ma ta vale po pe mai so io le tau ia I lo aku I lungo le o ta tu tele po fel va nga la wa anga ai na sa no to la fo ia pala no ia o mo pole ia me tile le ia po wale me ia e fu tu na ia wa ta tu tangata no winga ma tu te apa lo nga sabil la ia o le pe o le mena ia no winga papia ia mo se ta vale na lo ta oso I tonu o miliki na no ale o ia no ia o wa ta colega para fa no Yo, wa o le lumana ile na wa mato nei Australia. Le wei ta vale aru le ma. Ni te fangal ping sing aru le ma chat lei le ta vale ya misfu mo me loli. I tono company loli mo vela ia le e le se aso e mawai le in pollution. Me ia mato nei Australia. Ya te tau tono Samoa langol tatu atunu o le wa so le titi sa. E ala manatu e fina a fai e tau ngō fia mea e fai le titi sa mesa telefoni fa tau telefoni tali tonu foi na ngā wa fai asi un tau tāte lo tā vale Samoa mutara e le ka ngō fia e pe a veru I tātou tupele mo ne Australia ia o le tau wale ne Australia o le tau whanei Samoa ai a tu unai telefoni e ese le tau Australia le kaun kā ke le fongi Australia ai ka ngō fia ke le fongi Samoa langa winga lo iai le mea lofa ia marta mai fa bitoa o e lo ngā lue tono company nei e mawhai ino la tofi e mor fiso swani le tunu ne na mawhau te no na veo le whai ungo ne tausanga ua whai se inga wa aile iai le lo lofi atu le atunu una o fia mapusanga le atunu I tā vale tau ngō fia langa e whai asin kaun kā ke leo ka vale a kā kou Samoa me le ma ki aku ma kilo iai tai I lava pena na fai tātou tūnai pera mali e saunanga I o le nganga lava na tātou company o le tau fai lava e whaasoa pe o le tāu o le mele ia fo le tau papile a tātou le lafo mai mo le silifia e manu maloa ia tātou o le senta na ina senta na ina ia a le fo e maua le vauta se lauta la tangata le nei pe o le tāu a le iai o le tele au teimi ole nau ta inga al company ina ia fa so al manuia mo tatu tangata e fa so le manuia le afo ia o te la teimi pe o mato wa fo e kisi masi wo o ta meti o no fo to manga e puponga tia le no fanga le ai mai o lo so fo te sa te no vanga ia special olympics ia o lea fo la wa sa uni te sa tau sanga nei ia e a fo fai ma sponsor Italy le Pacific Games ta longa ia Pacifica ia ole sa ale o tatu tangata no lala papa o Australia New Zealand ma Samoa nei ia ole fo tau fai o tatu company ia e a fo ole o tatu sa la vale le tulu wa o ta longa ia la fai nei ale le kave tu mantu longa e fa o mal Pacifica e alu no ta longa o la to fa yo o mai lunga o la te me fu wai ya o le lai va ko le fusuanga ko le la fo de update e ya ta le la ka ki to te na ya la fu e to fai le fia mo po pe fia pine o ta o la le o sa o le to
ia o le sa uma le o tātou wa le titi fo langa whaftai te le o le i Australia ia lo so swadi ali te do taimi ai mese tana ele na o titi sa ale matauina ia ele nga te fa ia ma me tu pune ia pio na tangata ia fa fo le ai de tu ia ai mese fa la lave te a fu matai ma me ia fa ine ia pio tātou tangata ia fa fo ia ia ho i matai ma ele nga te savai au polo nei maranga fa lo ma no la va te do ai te le me wa tu po matangi li wa va ya fa longo atu ia o le fui na tato ta no fa lava ya so ia le tele o ta va le finale ele ma fa no sa va yo le lava va ia tu atu ma se va artiti sa lu ai va o no se manda ia a o tato ta vale ma tu langa na ia na o me lava e sa le ma fa we fa manatu ia atonu e se te me TAUNU'U ai mata weste fufuanga tato company a tu langa uma tato telefoni lea wa ngona lea wa ulu te tono o nganga o tangata lea o ngā o le whamanatu atu ia ma lea ngā tele o telefoni ia lea lawa tato loa nele ese senga sa iai la taimi pe o lea ua o mai ia le mamalu le te numa toe mori mau mai ese senga nā taimi ma nei taimi ia mese meia ma te whaafonga tuai ma le whionga tausala le swinga le tele o taimi tato te whaasuhai ia nei tu la talo ia nei nisi whalawi loa ese me tato whale loa mese toe whamanatu mai ia tato krede masani ia wa whaafonga le atunun tato whaamawai le mo tato POLOKALAME nei po Whaftai ia o le waanga lawa lea e nā toe whamanatu atu ia i tātou plans le nā, ia a papea ia po ia ngai mai, ia o nai il tātou super seki le nā, e 5 salau me ka pai tolu tā la, tasi ki ka pai 5 tā la, tasi 1.5 is full tā la, ia e whaki ka pai 2 iwa ki ka pai, ia le sulu 5 le wa ia nei, ia e 5 sulu tā la, wa te lela le su ia inga pe o vanga nā le sa ia ia wa tau pantatu titi sao e whaini mea alofa mo tātou. O lunga foi o tātou telefoni na iai mo tātou wa foi koe i le tasi lo tolu pe apa pe malanga mai Samoa. O nai foi ia plans whapitoa mo le Facebook ma le YouTube. Ta whapea e te manao e a foi whaonga ia all in one bundle. Ia whaiona whaonga o mai le telefoni ma le data. Ai o nao se whautua ala vai so tātou tunu mai whaleolo le tūtam tauna e tātou fisa ia fisilia ina ia maso tai ai mo nisi a whalau loa ia mase tātou telefoni ia ma sim card e istanga te malanga mai a whaamole mole e whaifoi o na ano so soani atu lo fisa ia ranga ia tātou apps o ia masani tātou ina ia e matua voi la e TAUNU'U lo i nei ia nei te iwa o whafu se ia e ao de tele lina o teimi nei e le tā ua o tātou plans nei ai e whai o le so soani e le mamalo le TAUNU'U au te loa o te le lava ina pai lau fola le te lo vaenga to le foama mai le nganoa ia e ma le tātou POLOKALAME e ala nganga fia lava le ma le nganga whaaftai so tātou TAUNU'U top up le lusu tā la pesili atu aua pa pe te whaalua o tele na o interest ia e te tonu o le tātou wafo tātou seilea ia e tonu matai ia le tātou seila sforeila neva yaso ta pai fo le longa le sa para wilo tātou sauts malangang whaaloalo ma lo whaftai tele lava mo talo ia ua whaafonga atu foi ia i tele o mea lelei ia mea tā ua foi ia me se foi o nei whaamanuianga pe o na iei foi nei sui o tātou Samoa i nei Australia lea ua whaamanuia ia le nganga whaaftai lava ia le uma ton fo ia le titi tupe le sa top apa telefoni na ilo tupe le ua toe maua mai na ia foi a uso ia ua whaamania ina tato top up lea i Samoa ia e mole atua i le nganga whaaftai ia i le malu foi o le tato pulenga i mea le lei foi ia me se foi o le whaamama avenga ia te latou ia o loo malanga atu ia wafo i tawhaonga i hainga la tonu ia masani le upu fo ile wa motu maltaula ia motu ai maltaula ia alo ia lava tato famanianga ia tato credit le e fa e top upload telefoni ia ona tala noa ia le o ia fai fo i wale fia mana e fa ngale credit ia ala fo ia mawale ava noa ia mawale free call fo ile le ia alu free internet
Ia ona whaongaina mai fo ile o le messenger pe a whai o lea. Ia mo le toile nganga whaatai lau whitalainga mutalo. Me se pulenga le tātou titisel i Samoa ma ATUNU'U e mamao. Ona o ia whaamama avenga le maro le ATUNU'U whenga solo ai. Tauina ia ngā leipea le atua i amatanga ngā ruenga nei vai aso. Ma wale soifua malolo ina i lau tō whaamutalo. Me se fo le poto mai le atua. Ia wā lava le ngalue ai tautua le ATUNU'U e pei ona ngā lulue ai. Ia me se fo ia tono e kalesia pe ona ofa ai soifua ma le ola mo le atua. Anu ia fo ile au nanga nei tātou wheiloa i le asa sā. Pe apure alofa le atua e momoli ati ailo soifua. Maso mātou wola e moli nei taimi ia wha soifua ia mutalo. Ma wale manoa e te wha tofa mai ai fo i au pāanga ma uoi pe ona masani ai. Paftai runga noa, manato le to i talpere ua mai au na e whailo ia ni so vaenga, ia le nganga po ilea e whailo le whai masui o le ulenga mal kampaneti tisao, mātou talope i le tua i aso taitasi, ia mau pele to whaama le uta ia, tāpopo pele utu i lau fionga tā pau pāsina, tainana lau fionga tau tala, le ua se e lau tātou sā e le ni tau sanga pou, tātou talope i le tua, ia Pao Sofia mo ngā ruanga, ia i ngalo e me se fo ia niso fufuanga, ia wale manuia o tātou pisi whasara lau, e tautu aise o tātou tono sine Australia, pa pena po ia nei tua le vai, ia mātou talope le tua, ia maua fo ia niso familianga, ia e mātou te whasoa, ina ia tofu lava le ngongo masiana, ia nei teimo le AFIAFI, pa taimo le avanoa, pa taimo le pokalame, ia whasoi ia nei teimo le AFIAFI. Soifua ia mutalo. Tolo minute ua te ai nei le itu lai fitu. Nā tau whaafonga mai tātou POLOKALAME masani ai ma tātou digital. Ia mo i lātou o e fōfou malanga fo i lea vai aso a tau sunga i whawhiangainga. Na i o tau whalitua ia wā fo i whonotanga pe ona masani ai i le vai aso fōu. Nā tau whaafonga tātou whaalawiloa i tau nuu lol malai maalele. Le itu tau wanga vale, le itu tau matau lo i ai tātou ofisa tātou TGCR, te tala noa iai, ia maua lei fo i oi le plan, ia wāra le umina e nofo ai, ia mai au maua i Samoa, na ia fo ia lei lava le fisili iai tātou ofisa, ia ona whao ngā lei lava leo lau telefoni au noa ma se whaale tonu, tonu fo ia fo i maftanga pe ono atu, fo i le kalesia, me tisi ia na whaafonga mai lau fionga sea, manuia fo i lato i le ea ma le fola wala i le vai aso fau ia a e tau nuu lo mlai va lele ia ona ia na e fiu atu lo le fa tau so credit fa tau le lima sfuta la ia o e mal faltua i o lau fo ina au nanga ma lau fo ina sosoani ia po lau lango mai foi i le tatou au nanga ne e mi ke sosoi o se ale te sau no ia Nei, le lima sulta la le whaatau sea. E se lau lima sulta la. Le le plan lau toi e toi. Wa le na e umia e maunga fo i mo lau fionga. Ia mes fo faltua i le ama wai fo. Le fo i le atua ma ia mo sanga le moat fo i whainga malanga le snoti. Ia au whainga luenga le snoti. To e taliu mai fo il manuia ia tātou to i wheilo ai pēa i lunga o pe au ngā le ea pe ona masani ai. Ia se i tal et le tātou tupi e sia. Mori e fo i lal whaaftai tele fo i ata i lātou ia Lucia tongia ia me se fo i Jacinta ia la wale leo whaamanuia ina le top up luas full tālanga i lunga leo whaamanuia ina luas e lau tāla Australia. Lātou fo i o e le i o ia i le whaamanuianga ia whamalulu atu e le mua umani wa. Pau lava le mea ia to anga pe top up. Ia le loa lava la vea e yolo suafa. Ia ona e maua fo i leo le whamanianga se manue le uma le avanoa. Ngalonga o whai atu ia muritalo. Pe ia se tū lua. Masalo la wanu mela. Tū lua la la ia lui Samoa. Ala unu mela la ina le tū lua i le se bua. Se kaka et leo le. Ia le. 2BACR local community information. Attending roadside incidents is risky business, but new laws now make it safer. Flashing lights on a stationary incident response vehicle mean approaching vehicles must slow down, move over,
and pass at no more than 40 kilometres per hour. Let's look after those who look after us. For Bankstown and Auburn, 100.9 2BACR. Fitu minute ua te ai nei le tu lai fitu. Ia nā o tau whaafonga mai tātou POLOKALAME, pei ona tau whaafonga mai ai fo i le tau mawhai mai pēr, le tau wha ia mutalo a maisa le tātou company mānosi, tātou TTC lolo o lango ina le tātou au nanga nei. Mo le atu ai fo i la le alofa anga tau wha ia mutalo, ia wha pēr fo i la le tausi ia male pūlenga le tātou TTC i Samoa mātunu i whafo. Mo le atu ai fo i la alofa anga mo la tau lo mafuta mai lunga upenga ta whailangi. Ia te o tala semi, ia whapea fo ile tausi ia asia, mafuta mai i birth. Ia malo lava le sosoan mai fo, ia mese fo i lisa i la lio, ane sai sola. Ia whapea fo i tui vai fale, le sunga i le usoali, ia tui la epa whai ai, malfaltua ia maunga mū. Fionga fo ia tanga loa malfalitua ia lei, afa masanga tafinga malfalitua ia ola itai. Semi masera nantun, ia whapea fo ia fetu po umale mafuta mai Washington. Se uso ia Maria Mene sala mafuta mai pangopango. Pese la le momoli atua ia lo faanga al POLOKALAME nei. Mo otou, ia mese otou lo mafuta mai lungo penga tawhailangi wale maua fo i suafa nei tu la le taimi. Ia ai mai ser pule ngal titi sal mal tofa ia mutalo mal tos. I mali sunga fo ia Kristu ia. Le Sunga ia tatu Kristu ia. titi sal i o i Brisbane, ma Sydney. Ia le pesele mo otou.
Fulmaltolo minute ua te ai nei leitu lai fitu na tau whaafonga mai pea. Musika matangofia masi ufonga matangofia le ekalesia katoliko mai paia i Samoa. O le tatou POLOKALAME o le tatou motu ngā awhawhaalea nganga. Mana tua fo i Samoa ia o lea sa amata mai se sao fo i o le au nanga nei. Ia wā fo i lau whaafonga mai le tausanga watua nai. Ia o lea fo i whaawau mai pea nei sao pe ona o whai atu mai asa watua nai Samoa. Ia e wha umali nei i le tausanga nei, tausanga fau, tatou tusi. Ia e pei ona tatou POLOKALAME e pei ona fonga i nātu fo i le vai asa watua nai. O lea la ua umatu le whaatangata atoa. Ia maona vai. Ia toe ona tamatama i vai se fulu ia to toe. O lea sola le nei. O le a tatou whaalongolongo ai loa. I le tusi a whaalinga, mai le whaalinga mua. Ia ma le whaalinga lua, ma le whaalinga e tot. Ia o te talitonu e le umata tau tusi na. Ia ai pe e whai vaenga le mea. O le kasi langa i le tolu. Ia o lea a matantala noa ina nei aso, ma le nava yaso. Se ia o lava ina umal tor. Ia on tatou so atua ia lea i mea e tāua. Ia wafo i le tatou ngā luenga. Ma le tatou o langa kerisiano tau a mata. Ile nei fo i vai tau o le tau sanga luafe. Se fulu male i vai pe ona tatou iai. Mana tua fo i o le tatou POLOKALAME Samoa. O le Maota o Viiga o le Atua. Ia o lea lau tau mawhai atu fo i. Ia lo nei tangata whaapea fo i le fionga le tapa au whaasina. E sanga whaatele ma sanga whaasula ina pea le Viiga o le Atua. Lea wa umon tatou whaalongolongo, tatou e sa mafuta i malu tapua i so se fata whaitaulanga i le fola ina o le tala lea le Atua mai ana au na ia so nafi mali nei fo iaso. Ia o lea la fo i o le atou whaafonga ia ai fola fo i ele au whainga luenga a le Maota Samoa Viiga o le Atua ia o le tatou motu ngā awha whaaleanganga ia wā lava se fesoasoani tatou te tufa ai, tatou te fesoasoani ai, i mea whaaleanganga. Sula ai le Atua malonanga le lei, ia te oe mau i le aso ma le aso. O le whaalinga la mua, o le whaalinga Yesu Keriso na tu inatu ia Ioane, o le winga le na o le tusia whaalinga, o mea na iloa e Ioane, e le isa tangata o loo whaali mai i le tusi. O loo whaali mai le whaalinga le ne, o loo whaali mai ai Yesu, ma le POLOKALAME whaata oto a le Atua. E ala ia Yesu Keriso malona malo. A whai foi e te whaitau iai i le tusi le nei, ia e malama i le aunga ma le wha moe le tusi. Ma e mauti no ai, e le tala pelo le fionga le Atua. O mea uma o loo ta ua mai le whaalinga na mua. O mea na whaali mai ai, o mea na sa whaali mai i a Ioane, i le whaalinga e awala mai a ngelua le Atua. O loo iai fo i le whaamu i a le Atua, i le tangata e whaitau, ma whaalongo, ma tausi iai e pei ona tā ua le whai upu e toru. O le tā ua ia o lo malamalama i POLOKALAME a le Atua. Lona lua, o Ioane, sa avea ma apostolo i ekalesia ia i Asia, ua mawai atu le maliwa Paulo, ua umafoi ona tama ia Israelu tau sangata sivalu fitus fulu, a o tūla i mai ai loa Ioane, o ia sa whaatama iai le ekalesia i Efeso, ai o le ekalesia fo i lea, na tutupu mai ai ekalesia uma ia i Asia, e totono Asia la ititi, i nawa i TAIMI, o la natusi la lea, ma mea ia ua whaali mai e le Atua, e ave i ekalesia ia, e pei ona tā ua mai le whai upu e wha. Mana tua foi, o Paulo sa ia whaatu ina umalotu nei, lea la ua mawai atu Paulo, a lea ua au mai e le Atua le whaalinga e ala mai le angelu i a Ioane. O mea e ao o na tusi atu i ekalesia nei,
ma avatu i ai le feau. O loo tā ua ai i le tusi anganga pa ia e fitu. O loo i le nofoali i o le atua. O loo tala noa i le anganga pa ia. E le fitu ni anganga pa ia. Tasi lava le anganga pa ia. Ai ala ona tā ua anganga e fitu. Ona e fitu ona matata po ona misiona. E pei ona mauli mauina ai le e mai le i saia e sfulmaltasi. Ia o lona fai upu na e faa. Ona fai upu na e lua ia mana ia fo ipe a fai lata ane lau tusi. Ia ona e fai tau waila ia lea. O loo faali mai ngā luenga sa fai a Yesu mo tātou. Fai mai o lona toto sa sau ai tātou. Lea ua ave ai tātou ma whānaua le atua. A mea le ave ai sau fiafia mo Yesu. Ioe, o le tātou whaafetai lea i le uma ia Yesu. Wape ana le ai lona toto. Ia se manu tātou te le maua nei whaola tā. Pei fo i ona tātou whaamanatuina sa kalameta. O le whaamanatunga LENEI aso iso se fata. Ia, whaafetai te le Yesu. Pe ana le ai o ese manu mātou te le maua. Se whaola tanga mai a te oe. Sa whaunu o Ioane i le motu o pātamo. E whaisi mama o le motu lea ma le mea o loo iai le e kalesia ia i Efeso. O inana ave iai Ioane ma tuu ai. Ona uaitangia tele o ia ona o le tala lele ia Yesu. Ma le manatu o le atu ua ina maoti ai. Ai ngano i tangata o le motu lea o le afaali ai le atua ia Ioane. Fai mai Ioane. Sa o le anganga i le aso o le ali. Na whaalongo atu i o natua o loo tautala mai le tangata. Ia e tusi se tusi ma avatu i e kalesia e fitu o loo i Asia. O loo i ai le whaamu ia le tusi pa ia i le tangata e whaitau, ma whaalongo, ma tausi i upu le valoanga. Na whaaliu Ioane fia i loapo o ai lea. E tautala mai a te ia, ma le tilo atu. O le tuu ngā la mepa e fitu. A o totono le natu ngā la mepa sava aia Ioane. O loo tu mai ai le tangata malona ofu tala loa. O ia lava o Yesu. Ina uava ai atu Ioane i le tangata lea i totono le tuu ngā la mepa. O na whaapa ua i lea i lalo maifo i a te ia. Ai ua tuu mai le lona a ao ma whaamanuia mai i a te ia. Ma whaapea mai. Awa e te fefe. O au le mua ma le muli. O loo ia te au le ki o se oli ma le oti. Ia o ki la nā lea ua ia Yesu. Na te whaato i la loina ai satani. Ia e tusi foi. Le tusi i a ngelu e fitu i e kalesia e fitu. O mea na ewa ai i ai. Ma e whaalongo i ai. A toa ma mea tutupu a muli. Ia o le tātou motu ngā awha na. La matanga na le tātou motu ngā awha. Ia po le tusi mua. Whaalinga. Fo le whaalinga mua. Nā sa o tamu whaitau i nātu. Whapula i nātu. Ia le winga o le tātou motu ngā awha. Ia o lea o le a tātou walo atu nei. Ia o lea la o le a tātou wā ngai atu nei. I le tusi lona lua a le whaalinga. Ai tātou te le i o atu lai le tusi lona lua whaalinga. Tu atu lai le awanoa i le fionga le tapa au whaasina. O ia lea o le a ia whaamtaltala ina le tusi lea. Tusi lea sa tusi mua i le a ngelua le atua pe o nau tau whaafonga mai o tau mwhai whaamtala ina atu. Ile e ka le sia i Efeso. Ia lo fionga le tapa au whaasina. Whaisina lau saunoanga ata te le i o le tusi le a ngelu le atua i le ngelu i Efeso. Ia ona ta ia le sina pese na e to vai fo ia ona e saunoa loa lea i le winga o le tatou tau. Pene la ta se pese pe wa matona o fefe. E tu sine wharinga i lau whianga tausala. Ne wa mai nei e whai atu e sau whalau tele. E le whai ngofie. E le whai ngofie wa o le ne o tata none tu se wharinga. O te mana ta sta pese wa ta sau le ona atau tana no wharinga. E te le. Wan sia sa lava ona fita laipe so ona sau no se si le tusi de mai tusi mo tusi pa ia tusi le wharinga pe
pe papaso ai ia langona o to tele o whaiwhi. E rara manatu. Nā tata pes. Whamarua tu lau fionga. Ia whaina, ia e Ia pule maua mai lea ai sina na. o toa. Ina o tautala lo lai lea ia sina vaenga. Ia no wharononga o tulu le se i whalau mani tu sina ave i le kalisi ai feso. E mo. Ia. Ia a whai fo tau te e fo ilo fatu. Mane fo iau pusa apa nga se lima. Ia. Ke mene aro pesere ke mene. Le sa whai mo fia umu ka upu sa mai i le lava yaso. Ia o whinga kāna mata upu. Ia. Ana tāna pesele. Pesele mai se o wōlei o i paia. Se o whai awa lea telen ma fute vi ngole tua. Ia le sunga ia tali tonu suru ape. Mo le atu ai fo ila whaanga la sunga le whawhianga inga. Ia me se fo ila utapua inga mai. Ia o whai posa apa he nima taika. Ao le yo atu mta upo pe o la tofia ina.
Whaftai lava, I lau whiunga tau sala, lewa, tau tonu, lewa, tau mose toa lefta umai a le pese. Umaro pusapa. Yoe, e le anganga maulunga lava, whaftai e mon taupu, lewa te loa, e le whengo fia le taupu, man tua whai nau wheatu les fui asol tātanoang. E tau tala me whapene, e au lava na e matalai, langa o le fina ngalo le tua, e le so na tango fia sesi. Amen. Pa ngā lava o e wa whawina, mai olo iai wa umana o wina. Ia te sila fia la tapo kalame nga noa le leia le motu al pao sila fia, o le whaasala lau. O le whaasala lau. Ia le manatu na lewa whai mai a lomtunga afa. Ua e whaasoa mai. Ia e le tu mamaina fo e lo tini tangata. Ua a ule tali atu. Ia na whaapela ia lea. Ai o te le mataala fo i le finangalo pa ia le atua. No foi. O le tangata e fia te le fina le tautala le tuspaia. Le lau e ta uartu langa lea o le a foi le whaaringa. Matani le tusi le whaaringa inga noa. E le whaingo fia tusi le whaaringa. O le ngata anga le a meso tusi muni ale tuspai. O i o lo whaapupula mai le tua le sao. Ma le atuanga o le ekaresia a keriso. Matalia whainga noa na mata me le ekaresia ia Yesu. E whatalai Yesu ia Petelu. Petelu. O te ati ya e lau. Ekaresia nunei papa. Ia o le mawaenga la Yesu. O lona pule po lona authority na. A whai ele karesia. A le FSS. Mai le vai teimi le PC. A le i o mai teimi Yesu. Before Christ. Le na e vesili. Wa hanu hela mafo whau. Ina we ta wan ta pulia. O le fitalai au Yesu ia Petelu. Tausila e karesia. E karesia nei. O Petelu na whai au so o Yesu. Ono Petelu e sili na lata i le li. O le vinga la whamtalanga na tu e le tu le pule. Ia Petelu. Le karesia la le lewa mense mai nei i le tusio whaaringa. Ina ua tusio whaaringa. E tau ma e fitu e karesia le mai. Le nganga whaina le so mafo whau. Pe aise a ua fitu ai. Ai aua o asia i la ititi. Asia maina. E la ititi lewa tu iai. Awa whea karesia i o mai i finale Middle East ma e karesia mai i Loma ma mea le pisa ni le lotu. Ai fili ana e karesia i fitu. A lena tu e Yesu le lotu i lana e karesia ia Petelu. O se mena o mawhawhawina. O le tusi le whaadinga iane. Pesa tusi se vai teimi o teimi o saua hanga o le e karesia. Ua tau ma whai le maroloma e ta pē le lotu. O fiera tangata o pē. Tu loua. O fia tangata o mari liu. Ala e alu le karesia. Le karesia. O na saua le karesia se vai teimi o le ivas furtausanga 80 po futua umata maliu Yesu. E pe o le me finale o le after death ia po le finale o ano tomini o le term langa pe le ivas furtausanga taru na maliu Yesu. Na tupo ilo mele ia Ioane le mataulia na sauma le lotu mai oi i le mea na mawai ai le Yesu ia Petelu. O malo i Asia. Le la le ta watu langa le patamu lau le o tu langa na a wo mana na le ka si te mina tem fa le na na fai fa dinga le o le nga maulunga lava lai ya tia uma fai longa manga nganga fa tu sai i le mana malama o tangata ke na vai tem sa matua langona lava ia de fai te tenga al fenga le tu sia le nganga na po le fa pu unga ya tia o le tu sia fa dinga o se fa malo si au o se whamalisi au o tangata wha atua i lea tua. Ia lava pēla tono sai. Matalia puapua ngā ono ke viso. Le nganga tonu wane nana tusi ai le tusi nei. O lesi nganga sai ai. Fina le fufua ai ke viso. O le wha atua i lalo ina lea. E lea tua. O ana fili. E ala ia Yesu. O pela o mea ia na utilitilo ia uma utali tono ia o mea ia o lo whapena na kangia mai i le whaaringa o lo au mai e le pao o le tua le lalta o mai loa whapero leo le toa tele au tangata popoto ma tangata lato te tonu le tua o le tusi le nei pe o no whaiatun tusi po le se meo le ivas fulu tausanga AD o le anganga whailasa iai finga le i elinga noa po fea lava le ATUNU'U e te nofo ai
po fea fule me te halu ai o le tala moni ma le whamaoni o le ala te tonu laulangi e le mwhaina sola ne la wha ta tauru tu se wharinga te fiu e te sola o le ekalesia i la u titio le ekalesia i linga noa o le ekalesia amu ia e lo te tonu ekalesia na mano whai atu fo i na mawaile tua ia petelu ele ia ma se mea o mense mai te tonu tu spaia whaapea mai e o le ekalesia loko pope po le ekalesia la mosa e whakasa po se ekalesia metodisi po se ekalesia pentecost po se ekalesia metodisi tasi ale upu ekalesia e fitu o le fesili na mau filifilia na ne ekalesia fitu ala kele mau ekalesia ile mena le leo te vava ai nei o le whaingo fie i le tusi o wharinga pe malam e tasi ale ekalesia an whātu inga noa na le ekalesia Yesu e le isau e te tonu whaapea mai o fele le ekalesia Yesu tasi ale taunga lei ai ekalesia e fitu ekalesia ia o le tūlanga na i lau whaaso atu inga noa ai tatele i o le tusi lea na ta ua tusi na Efeso au lau na fsoswani atu tamta upu le whaapula ina atu o nai manga na lua sa u manatu ai o peu au wala mai ia le mana o le tu o le tūlanga le peno whea te whaamalo si au le ia tātou o le me nei inga noa e te lotu whape e wefe le nei me le lotu ta te aru le lotu ia la fui ki ngā le uru ke le meka ki kilo iai i mea le whikau i maanga mea pe laka mawhawhau ngā kemi e po wefe da ala lava e kui kangaka laulangi o la FIAFIA ma sao loko le ala u whaamalo si au mai ale tusi leo wharinga ia tato on sai i ki ngā i mara whai o tangata Yesu o Yesu foi la lea le antoi whai mailo lea le atua Yesu le la whaato i lalo i le atua i a tato fiti ia lau le fsoswani atu taimile le la whaato i lalo ina i foi Yesu tato fiti le la lau fsoswani atu le to e whaarua ina atu pe o na sau noa i le motu o pātano ia temine ia alo ia pamtala le tusi le ekalesia ia no to ma faule to fai niso pusa apa se rima ia malo fa taitele la fo ile sosoani fo ipole tau fa soa mai fo yo lo fionga tapa fa sina to le fo ia ile tau fa manino ina tau fa malama ma fa la waitele ai pe ia le tusi mua le fa linga pol fa linga mua pe ona o tau fa mtala inatu ia taltonu ia wa la tele fo i ma ua sosoani fo i le tau whaamtaltalaina o le whaalinga lea mua ia po le whaalinga sa iloa e le toina lea o Ioana i le motu o pātamo lea sa ave whaaUNU'u ina i le nā fo i vai taimi o le sawaina o tangata o le kalesia o tangata o e mulo o moli mau ia Yesu Keriso ia taluaila lea wata se e maila i le ta upu no na lua ia leo tatonu malama fo i le mata upu mua ia pe ona ta umfai ai o le tusi la lea sa manao ia le angelu ia Ioane na te tusi le tusi i le ekalesia e fitu ekalesia o le ekalesia mua o le ekalesia i Efeso o le ekalesia lona lua o Pergamo e ta ekalesia soai o Tuatira Sarataisa Laotikaia Semrana ia ma le ekalesia le i Philadelphia ekalesia na i ekalesia na i pe ona taua i le tamta upu i le whaalinga mua ia o leo ona manao ia le angelu e tusi ia Ioane e tusi se tusi ia maave ekalesia na e fitu i Asia o le ekalesia mua na leo le ape manga ia pe afai vaenga vo ilangi ke fo iwa fale ko hai foi ia o le pelu ale atua e kau vai mai ona tu o le penga le atua e kau vai mai ona tu ia ai mana ia lalta o mua i le ekalesia le Efeso ekalesia mua lava na lena tu ale la utanga faitau lenga ukango i le tatai i la u masing ya wo le lo po fele be wa halu nga ya ile si va en al fai pu un kala ko e kusirunga ya tu si la le o lo na fa ulutala
o le tusi I angelo le ekalesia o I Efeso. Ia ma Semrana, ma Perikamo, ma Tuatira ia tautonu, ia te lopena o Efeso e mwhai ona o Yes whamtalanga mo ia so fuafua le tā taimi. Ia e tusi I le angelo le ekalesia o I Efeso. O mea nei wa whai mai ai le uu I fetu e fitu I lona 5 taumatau. O le savali totono tu ngā la me pa auro fitu. Wa o wiloa au ngā luenga malo ti ngā malo ono sai. Ina ua e le lavatia I e ua leanga. Wa e tofo foi e ua whai mai o apostolo I lātou. A ua lea I lava. Wa I loa foi o tangata pepelo I lātou. Ma ua e lavatia. Wa ia te oe foi le ono sai. Wa e tauti ngā ono o lo wingoa. E tele I whaavai lava. A ua o wiloa se mea ia te oe. Ona ua e tu ua o lo ulua ia lofa. O LENEI ia e manatu I le mea na e pa mai ai. Ma ia e salamo, ma e whaia au a ulua I ngā luenga. A whai ele ai, ona o vave aluatu ai lea ia te oe. O te ave e sea lau tu ngā la mepa I le mea tu uai. Pe a whai e te le salamo. A ua ia te oe LENEI mea. Ina ua e ino I ngā luenga ale au ni kalitai. O au foi o te ino I ai. O le ua iai talinga. Ina whaalonga mai ia o ia le mea o whetalai mai ai le anganga I e kālesia. O le man malo o te abate ia te iai ai le la au o le ola I tatonu o le parataiso o le atua. Ia o le tusila nā le sa ave I le e kālesia le I Efeso. Sa ave I le angelu a le e kālesia I Efeso. Ia au le I whaia mai la sau wha lawa I tele I le tusi le. Ia mana ia tau sta pese mua. Ia ona tuatua I le ole avanoa. Sa oe le la e wha lawa I tele ina. Ia ta wha motunga afa. Au la wha I tau atu lava. Ai wha lawa I tele oe. Lea la taho ta e kalesia mua. Ole e kalesia I Efeso. Nango minga la e lau whianga tau sala. O elenga e la wal matua. Yoi. Pe wai whapopo. E tira pia la ua fioga. Te tauna tātara no mua. Po ai e whia se tala. A oe e whaitau ala matua. Morisi la fia lo fionga tapa au whaasi. Ele whai ngō fia fo i le mea tape na iai. Su e sem tā upo tau iai mo ne yaso. Ia lea la. Whai tau atu kusau peo au. Ngā le uku au poru. Ai whapapa. Ia, e rea whainga. Ai whai pere tā whaatau. Ia, mo ia. Malu dana e whainga tāfo i le mamalu o le ATUNU'U le whaafonga mai. O le fia whaafonga mai e whaamamanga tau sala. Lala nā lena o manatu. Ia, lewa e nofo nei matu. Ia, lewa o mana laun matua. Ia, tāo ia Yesu. Tāo ia Yesu o le pese lea. E bāna ia fo il tala vo ilea. Ia usta il taita. Ia, o lea lawa e whai mai o taita i taimi nei. Lo minga whaamamalu o tato taita. Ia, o taita i la le la tara noa i. Nei ni mta upu le la tara noa. Ia, o ngasa i la lau taita i se imu tā pese lea. Tāo ia Yesu sau nia le kasia pasta manuia Samuelu mai fasto tai. Mana ia.
Se ufonga matangofia o le au talavou o le e whakasa mai whastotai. Tao ia Yesu o le ali o le file mu. I le ia se file mu e te maua ia na o lou. Alu lava ia Yesu i e te maua umai mea. Umai na ua. To se folu ma le whaminu te ona tāle o le i tū lai valu. Ia nā tau whaafonga mai pēr i le tau amataina o le tātou motunga awhani nei tū lai taimi. Lau stunga le POLOKALAME o le motunga awhani nei taimi. La sau fina ngalo ia aleo wa over to you. I le leo te whaamarurua tu foi le tātou au whaafonga ia le mafo i whamatalatu no mo le tātou ia leo ia se tofi fai au nanu ne tangata fai vai o se ava no tu me le fionga tau sala en fai e na watu se tūlanga ia ia i tau tonunga ia le tofi na mai le tua i lo ne tangata o se tangata fai mo VIVIIGA o le tua ia peta iane ia no lo fa pe mer tau sala na fa mai Yesu me fitala me Yesu atu lo na tala yatu o ni i tau pepe na tali ne tasi tu o ele stalen ia le la o tama fai tali mana o le fionga tau sala e tu sa foi malanga ta upu e winga e karesia ma to dia foi la nga no pena o fa ya tu temi o te au nei fin e se fin ngalo e a faina ma to lia na e karesia e fitu le to e fa popo tua wa a to ai le tino ke riso amen ma to lia ole fitalainga Yesu na fa ya petelu o lo e karesia na le pule ne na le wa fa pine mai i to tono le whaadinga o le pori rea o le tino Yesu. Tino ato Yesu. Mele nai e rei whaapea na whaaluaina sisi mea o le kalesia le na vea peteru. O le kalesia le ua filifilia ne e kalesia fitua. O le fesili la e tu mai ai. Ai se ama o le filifilia ai ma kolose, ma kalatia, ma nuu mana i to tono te Konenito. Ma konenito Filipi na mo filia na le fitu le ona o lo i ai le taltonunga au popoto tu spaia o i lo a to ai le mission le ole ekalesia pe ese le tusi le faalinga le tusi le failaunga o lona mata upu mua alona fai upu iva le fai tunan fa pea se mea ua uma no tupu o le mea lava lea e to e tupu. Sea foi se mea ua umana whaia. O le mea foi le to e whai. To e sau malifunga. E le ai se mea fau lalo le la. Upuia, uportus pa ia. Nonga winga, e kalesia e fitu. E leo se mea whapea e valo ia le a tupu. Wa umana tupu, wa tupu, o le ato e tupu. Longa winga ese le mamandonga venga le tua ina no i le fatu saina mai nei mea ina futua maliu Yesu ma le iwa sfuta usanga i va sfuta usanga le luafe ma le se fulu ma le iwa le tato iai fa a popo ilo ma le torsu tolu o tau sanga Yesu tanu na soifo Yesu ola o vatu la tau sanga le nei le la fai la utala le mamana o le fina ngalo le tua le ai tato te fai mai isi o e kalesia nei fitu o no fa apea e kalesia fitu o filia le fai mai isi o mo meo le fitu fa me vina le ta o le fa vai tau sanga fitu tem le ai no le fitu ai kalesia na fili o le ai ngo fitu o le fitu pe fitu o le mea tasi o numela le tu a le vinga la famatalanga na fili ne kalesia le la ta o tu iai pe iai se mea wa special e kalesia fitu e tono a sia la titi ai le tupu mai o le situ la langi la minga nga maliu o Yesu ma lepe lo le fale o le ri le mali penga la na wa tape ma te li fo solo le la ta o tu iai o Paulo o Saulo o ia na sa malosi fasiotinga o tangata o le ali le na li liu Yesu le tala vale na liu Yesu e se ame wa sa wa mai le liu lo Paulo le ia Saulo Paulo ta milo molta la inga Paulo le la vo mai tono asia e ma fai ali no na e to e fai taua mai le tusi le karisi e feso fa mole o to fai awat e mo le a faina ai au te le fai tau la le feso la le te mai tau atu io si ia I o lau sau noanga e ia lo la ngona tole fo wala nga le sa o tau tala le asau tuona ia pol tau sanga o tea
o le tāsaona mo le atunu'u i le tausanga o tuana i whātasi ai fo i menei tausanga. Taino. E ila no au ia langona telefua. Na tofia pe o le tasi o pese tatou atunu'u. Na tofia le Atua, Samoa, Pulea i mataki. Maria. Awa o lona suafa ua vai lua ia. Nona winga. Te lele ava noa i te tau ai fo i lawa fionga le matai Samoa. I o le taitai fo i o le ainga, taitai o le kalesia i naitu o le vai tau te ngarulu e. Ia nai whaasoa pe o le mea lana ua utu ni atu ai lea noa nei matelo le ava noa o le mea sininta ua mai le mawaso. Le ala ua utu i natu ai lea ava noa i te oe e te whaalawa i te lea i tamta awale. Le ala koe whaikaua kua le ngō utaua mara kusipa ia e. Whaitau ai au tasi. Nea wa ta watu langa lea wa tu mai o a au tu ina tia te oi le ava noa ma na mea o whera la kola. E loa nei tani o kola. A mai sa kola, wa di mawhai nau tau tala pere sa kola. E au ke pisa se koe whaikau kusi. Ia lelei, ia, saunoa. Ia e tusi i le angelua le ekalesia o i Efeso. O mea nei wa whai mai ai le uu i fetu e fitu i lona 5 tau matau. O le savali i totonu o tu ngā la me pa auro e fitu. Wa owi loa ngā luenga malau ti ngā malau ono sai. Ina ua e le lavatia i e wa leanga. Wa e tofa fo i e wa whai mai o apostolo i la tou. Ai le ai lava. Ua e loa foi o tangata tala pepelo i la tou. Ma ua e lavatia. Ua ia te oe foi le ono sai. Wa e tauti ngā ona o lo wingoa. E te le i whaavai lava. A ua o wiloa se mea ia te oe. Ona ua e tu ua lo ulua ia lofa. O le nei, ia e manatua le mea na e pa u mai ai ma ia e salamo. Ma e whai a ulua i ngā duenga. A whai e le ai. Ona o vave aluatu lea ia te oe. O te ave e sea lautu ngā la mepa i le mea tu uai. Pe a whai e te le salamo. A ua ia te oe le nei mea. Ina ua e ino i ngā luenga ale au ni kalitai. O au foi o te ino iai. O le ua iai talinga i nā whaalongo mai ia o ia le mea ua whetalai mai iai le anganga i e kalesia. O le man malo o te avatu ia te ia ai i le la au le ola i to tonu le partaiso o le Atua. I whaaftai lava mo le whaitawina le. Awala te angakae e whaitau wa lewa mutu ma waiwaia ta upu o le ua e folfolaina ia matua a leo tamu whai e whaamatala. Mānai. O le nganga la inga noa, e whai mua o le fesili mua so se tangata la vai whaitau fesili mua o hai a ngelu ia. Mānai. O hai a ngelu ia le sau ia e tusi i le a ngelu a le ekalesia. Ekalesia. Mai la oe le mtautia o le o mea nei tatou ti mo ekalesia inga noa. O a ngelu ia tusi ane i Efeso. O le ngangana e lengi, po le wha Greek, le ana, o le whaupunga le nganganga e lengi o mene o angelu, o messenger, mo meo ave whiau. Ioi. Ai no whona mo, tusi se tusi i le angelu i Efeso, le oranga mai, mai a Ioane, tusi ave le angelu winga, o angelu i e to tono Efeso, o whai whiau. Mānai. O la tau ia lo perfetta po messenger. Mānai. Ala mai elfin ngalo le tua. Ioi. Tau tangata. Lena fa mai tusi se tusi. Me mua na mai tam ta apu. Po ai la angelu le ta. O angelu o la utoi ina. O afionga taitai o ekalesia po la lava le falanginga. Taitai o Ekalesia taitasi. Ia te le nona po le ale ekalesia le wa le ekalesia le o le te le pora po ta o le autoina o te le autoina Ioi. tusi se tusi i le autoina angelu la o le autoina longo winga o angelu ola man to melinga no angelu ola ba tu tusi la ola wa esa angelu finga fa nga pa ia le ka milu esa angelu woti le lang ruli la ko pa au Ioi. ale angelu ola longo angelu tangata
Ioi. Ia la tusi. O le melo no lua lana sawa I fina. O le ingoa Efeso. O Efeso linga noa I kokonga whakuriki. O le mana mia. Manai. Mane le ingoa le ekalesia. O le winga nga. O le melo no tolu fina le finga le. O le mele le sopai mumu au le. O tunga la mepa por tunga mori. Panonga foi la matanga lava le petanga. O mea nei ua fai atu wai le I le fetu e lima I lona lima tamatau. Longa winga o Yesu le ua ia. Tunga la mepa. Ia ia I fetu. O Yesu. Longa winga e apia Yesu te tono Efeso. La ia. La sila Yesu I me umana. La fen mai. Lea o mea nei ua fai mai ai le I fetu e fitu I lona lima tamatau. O le sabali I to tonu o tuunga mori auro. E fitu winga pio mori I to tonu farsale no fa ma fa tustusa le fainga o le pele me le tau whaakaka me le tusi den tusi e fina le moto pata. Ia, tusa la inga noa e fitu ia tunga mori po tunga la mepa. Fitu. Pe ala o ba aipin sentaria. Tusa la malama moi tono farsa. ALALEO ai Yesu ia fitu. Nono lima tamatau. E lima fitu o Samoa. Le lunga le pinga le ao Yesu. Nunga lisianga lima. Ia manava Yesu. Mese mele tu ele. O le fa au ia fitu. Ai o Yesu. O le mela le silina maneia. O le ia Yesu tono farsa. Le nanda me Yesu. E mawhaina o latu ave ese. Tunga mori. Longa winga. Ave ese Yesu lan meu tupu. Pongsa? Ia, pudi siaonga. O si le nonka pungi loko. Lea o ngā ion malam. Ia o le bahanga le nā lela utano e fina le whaisina o a lis do lama po ai a ngelu. Au feo ia Yesu. Ia lunga le tunga mori. Ia me se foi le winga le ngo Efeso. O le manatu la e te tala noa tu. Le u whaasau nei le mata upua inga noa. Wa sau nei le mata upua. O sau lana mata upu sau ane mua lua tolu. O malo le tolu. Ngata lo inga. Ale ukanga wha makala le tasi lua tolu. O le tasi la lua tolu le whai mai. Ia e tausi le angedu. Le karesia e first. O mea nei ua whai atu ai le I to tonu o le tuunga mōri auro e fitu. Ua oilo atu ai au ngā luenga. Mauti ngā. Ma lou ono sai ina ua e lava tia ye ua leanga. Si kanga whama le leila o whaitau ina pa mono whiona tau sa. O le mua mai lua mai tō. Ia, whaman mone, whangata mai atu mumuna tōtu. Ia e tūsi le angelua le kalesia o I Efeso. O mea nei ua whai mai ai le I fetu e fitu I lona lima taumatau. O le savali to tono tu ngā la me pa auro e fitu. Whai upe lua, ua owi loa au I au ngā luenga, malou ti ngā, malou ono sai. Ina ua e le lavatia I e ua leanga. Ua e tofo foi e ua whai mai o aposetolo I lātou. A ua le ai lava, ua e iloa foi o tangata pepelo I lātou whai upe tolu. Ma ua e lavatia, ua ia te oe foi le ono sai. Ua e tauti ngā ono olo wingoa. E te le I whaavai lava. Ia, whau malam whai upe wha. A ua owi loa se mea ia te oe, ona ua e tu ua lo urua ia lofa. Ia, nea la ua, waile e sele mata utia o le o le tusi de le wha mai o le manatu whapea ua e tu ua lo urua ia lofa. Amen. Ua o le whaia lea, ua o le fia ia oe ono ua e tu ua lo urua ia lofa. Le winga la whamatalanga, mai lai lunga. La le winga o le mea, la le winga o le whaiupe wha.
La le mga whepe wha. Na mana ia mana sau le tusi mai lunga. Ioi. O male whepe wha ke o vea ku o e mawila le angetu. A ua o iloa se mea ia te oe, ona ua e tu ua lo ulua ia lofa. Ya. Ole tūranga la, ai whai tau le te nome tolsu matasi, wha molinga noa, whai upos fuma le ono, o nā o lo whamatala mai ai, le mena ti ngā ai le tua, le ai mafua ai, o na toi fo i tua le whamatalanga, wa na mane maritusi, ai o mai lo le mena, se paka mali ke nome, te nome, Tosu tasi. Ona whetalai mai ai. Ona whetalai mai ai lea o Iova ia Mose. Whaauta, o le a e ta oto whaatasi Maota mā. Ona tutu lea o le nei nuu. Ma lātou muli i atua o tangata ese. O le nuu lātou te o iai. E whaatasi ai mai lātou te le la fuai. La tau te le la fo ai mai fo ia te au. Ma la tau soli i la ufea ngainga na o sia mai la tau. Koe wheka waku? Ia, koe wheka mai whaman molea. O na whetalai mai ai leo Iova ia Mose. Whaauta o le a e ta oto whaatasi Maota mā. O na tutu leo le nei nuu ma la tau muli i atua o tangata ese. O le nuu la tau te o iai. E whaatasi ai mai la tau. La tau te la fuai. La tau te la foa i mai fo i a te au. Ma la tau soli i lau whea ngainga. Na o sia ma i la tau. Ia vai lai ai. Mo uma no si le whea ngainga le tua molo na nu. Malana e karesia. Mo uma no si. Mo uma no si. A lea e na whaitau lo le mele ma le tasi lua toru se i pa iar wha. Tasi lua toru. Sui lo le kia ngā. Leo sau whaupunga ua pe ua fina ua whaare fiafia le tua. Whaare fiafia, ioi. Tu sa lewa toi whaatepa, langa winga. Ai i to tono le karesia la, ai ni tu tupo ini mea whaapea. Ni tu tupo i le sao. Lai na wala ia Yesu, lai u Yesu le ia whetua e fitu. I to tono. I to tonu o le farisale, po tonu o le malu le, po tonu le karesia le, lai wa ai ai, a lai pe sau el mea pe e tele mea whale tonu lai to tonu, lai tu tupu ai, le lau o stopa lo isa role whai mailo, ua e fina le... Ua e tu ua lo ulua ia lofa. Ia, le lofa le tua, le vuko e happen, leo to e tupu, pe la le winga ngal tu se whaalinga, o tusi nei, o mea sa tu tupu, o mea o le atu tupu, ma mea a whina le ua tu tupu. Lela na whai meili tusi lea o whina na whai launga mua, lona whai pa iwa lena whai atu i wutea. E le aise mea faulo na matalana. Lela wha pe e kalesia nei, e kalesia nei feso. Ai ele tupu mea lea, mo oman tupu. Nei moni maua e Yesu i to lena, tusi ave, o aila angelu, o whai whiau. Ma ai mea le sao le tu tupu tono le malmano le tua. Fa sao. Nea, ia pele nganga fa ipuna e fa. Mana ia. Yo, mela na se i tātu fa ipulima. Emo. Yo. Koe fai ka? Fai ka mali fa ipulima se i kanga fa na mako le mea langa upset le tu le karesia le efeso. O LENEI, ia e manatua le mea na e pa u mai ai, ma ia e salamo, ma e fai au, ma e fai au lua inga luenga. A fai e le ai, o na o vave alu atu lea ia te oe, o te ave e sea lau tu ngā la mepa, i le mea tu uai. Pe a fai e te le salamo. Ia vai dai, lau tau a tata mai na, i le mea e o oira vanga lea, le karesia lea, le karesia lea, le refer, e karesia uma, not just efeso in no. E karesia mai Samoa, New Zealand, po whela o langi, mai la oi, se kaungana whai kau mai tu se Yosua. Yosua? Whaman mole na, Yosua e los fumat wha, whai upa suma lima, wha ngata mas fulma leon. Se kau su e kulare Yosua. Yosua fia? Yosua e los fumat wha, ia no whai upa suma lima, wha ngata mas fulma leon. Pe a whai fo i leanga ia te o tau, ona au na ia Iova.
Ina filifili ia o tau le aso nei. Po ai tau te au na iai. Po atua na au na iai o tau tama. O e sai le lai tu o le vaitafe. Po atua sa amori. O e o la tau le nuu o tau no nofo ai. A o au nei malo a inga. Ma tau te au na iai Jehova. O na tali mai ai lea o le nuu wa whapea mai. Ia mamao lava ia te i mātou. O na mātou tu ua Jehova. Ina ia au na ia tua ese. Ia, le nāna lau whālua ina me le tuse i Iosu. Le mea le upset ai le tua, me le tupu tono e feso. Lea e ia Iesu. Vai ai le mana o le tua. Le ua Iesu. Ala le oloa Iesu, ala i to tono. A o mea na tutupu i le BC, before Christ. Ia tala o mai. Ane lawa to e refer mai le tua. O a o le mua o le mulmuri. O a o le matanga o le ngataanga. Le nei tono le whalinga le saunanga Yesu. O a olo i ai lea. Ki. O le oti. Maseori. Maseori. Mai vai lea le paua te leo le tusi le whalinga. O lo to e whamanatu mai e le tua. Le a ngelu. Po e tai le kalesia. Vai ngai mama le mea. Vai ngai mama. O le aro le vai ka asi ma lepe. Amen. Ne la wala ka i mai. Ne wa koe whaali le tua i kuakwa. Whapea mo le. Alu ngā vai. Alu ngā vai e feso. Ngā e feso na ne kaki o ia. Ko sera mena na wa kupungai. Wa kei le whaifea au. Le lako le wha. Wa le fiafia le tua. Ai lako le lima. Lako le whasalanga. Le whasalanga lana. Ne la wa atangia mai i. Whailo whilwhilinga. Samoa. Au e te alu te loku pe ke alu e whase ere ri. Au ke alu ngale whakau ngu. Amen. Au ke alu kongu, ke alu e whaari ariro o fufo. Amen. Au ke alu kongu, ke alu e kilo so paanga. Au ke alu kongu, ke whaikakara ko loa. Ia e alu le loku. Le ekaresia. Me la langa kupu le ekaresia le e feso. E le feso oni lo ke karangoa. Le lau sila. Ia ka umaro le kusi la le. Vai mangi ar kusi. Ngal fiku kusi. Ngal fiku ia whai upar tusi. Mai la le whai upar lima lau ka oi. Da la wa ka umalo foi por lima se ko la mala le penalty mal me nga le fifele tu e ma fainga nga bese fa mal molen ngado awal fa yama tapunia lo kuspai ta tala tu spai o malo foi por lima ya o malo malau fa ya ta o le stapes moi ya ai e mal matap ka koi foi mai ya ne na ya fai ma pese e su e to vai fo ya por ela fia ele le ke uma sai kala fa ele uma kam kau ole nei ia e mana tua le mea na e pa u mai ai ma ia e salamo ma e faia au lua inga duenga a fai ele ai ona o vave al watu le ia te oe o te ave e sea lau tu ngala me pa ile me tu uai pe a fai e te le salamo ngala o famonyanga mo fiafianga o e molo ainga ma me uma lava e ma faia le tuana ese e ma faia le tuana ese o a uma ia le mala malamba le tamai sa ya oe e vese le tua ioe ne ala failo filfilinga le no po ai la te ia po le tua nu ese la mo ma ngosi fenga inga le tua malo no ioe ia le pela le tu langa na chau de tau de lima no vatu e mal fasalanga mal me wana na ese le tu mori to ton ia pongi salo le au nga ma angetu a silente le fasalanga le angetu angetu ola am ia fai lenga ave el tu sia angetu o matonia le confuse boy angetu o angelu nga fa elenki o le fai o taita o le toina no vinga ia po o vanga foi le sunga sea po le finga sea la tu tai mea kai ia po le finga foi le epicopo kai po le bishop foi ia po pasta la cola yo o angelo ia faila le mera faila mera makalia la a fia markelo e carecia la aka se e carecia fia pe ele mo wala ko e o ko foi isi kusi mena nga fili kusi e fiku e kofu ade e carecia male mela mamai a korkingo keriso ya le la mo umalia ya le ke lo mamla le mata pul no lo fa mana ya la fa mana manga mai fo io
angelu wa le e isi angelu lai loa me ia fa le tonu ngalue le atua tono e kalesia ton le tino keriso ala lava e kuupea pe ia fa malie fo ilele ia le tino keriso ai le ise a onga ia no lo le tai muli le pe fai mai el fa sala ale ai o te aluatu a ese tu ngala me ke pe fai mesa ku pia mos na ki nga lo como se fa de kongo ringu I pero me lo tupu mai a risko inga lunga ya e mamo e ma fuka malonga ma tama lang a sa ngala lo ese me o fai a longa ma na sa lo le mo se fa di fa mai le tua kango e finga le fa lo ko le sa le vai ai ka ko inga kal papa fa di ke le rope fa di le tua pe fa di ngu kal papa sa lo le vai fe ngu le ia le fa le tua mo se na lo va ai kanana ai te le yo o kanana mena na ma vai angelu nge a le sky le poleri ia ngal va ai kanana ia ele alo lan ia mana ia la le mai sta pese na to vai fo ia fa o mai le wa le to telen fa u poto yo le yo to lu se efeso pese le mana ia tato mor fer fan mai le karesia a pastor tai e fakasa la ro ta inga le sunga to ina malolo ya lali Jeremia ya pe fo ia de sunga ya pasta manu sambet fionga le tu fia sfulu le 2 minute ua te ai nei le itu la valu ya fa fonga mai el musika pe ona sande Fulu malelima minute ua te ai nei le tu la valu o lo to fa fonga mai pea si fu fonga mata ngo fio le ekalesia ia po le au tala vo fo e fakasa mai fasto tai
o Yesu le atoanga o mea umalava. Mana ia fa upunga le pese, mana ia foi upo le pese. Ia taltonu e moni malfa maoni o te amene foi upo le pese. Po le alava, le lalolangi te le, ma le kele o me maua le lalolangi te le, midi o ngea, o le atu langa te iai, mau oa, o atu ai ngā mea uma te mau ai au noa oi mai Yesu, ele atoa lo fiafia. Na iwa, taifo i e satu sia lea musika matango fia e pe ona o tau whaafonga mai ai. Ina ua sifonu ma le ono minote ua te ai nei le i tū lai valu. Ia rawa fionga le tapa au whaasina, ma loa lava le whaasoa, taifo i mole. Whaalawa i te leina lea fionga pa ia lea tua. O lea la wata o mai i whai upu lona ono, ia ma le whai upu lona fitu o le tusi, ia ona umai loa leo le tusi le na ave i le angelu, ale e kale sia i Efeso. Pai tau mai le whai upu e ono, wha molinga no. E moi. Pa ngata le ono. A ua ia te oele nei mea, ina ua e ino i ngā luenga ale au ni kalatai. O au foi, o te ino i ai. Toi whai tau mai lawa, wha mole lawa. A ua ia te oele nei mea, ina ua e ino i ngā luenga ale au ni kalatai. Nau, ole au ni kalaitai. O au foi, o te ino i ai. Ia, le lei, o le fesili, o le ale mea o le ni kalaitai. E ino ai le tuatu, ino ai malangetu. Amen. O le ala le mea. O le pawana, o le winga le melinga no. Mo meo o tai, le kalesia. Wa finau malo. Le whaonga inga o le swafa o le tua. Ini mea e le fitaui. O na man malo la ele. O na whaapele o na mana o le awa i maita ngata. E whaatau nu'u ai o lato tuina naunga. Ma mea lato te mana o ai. Mea ia sa whinau ia. Ia. Mai le matau tia te mea le upset le tua. Amen. Pio le whainga le whingal pa ia le tua. I ko kongu o mea ngeo e karesia. Le watusi e feso. Langa le tupu te tono e feso. Ioi. O le angelu la rupo la vea i. Ma lau to ina. O lato whaia ni whai unga. O manu malo ai. Whatau nu'u ai. Mea lato te manao. I le sofa pa ia o le tua. Man. Ia oi la le ita. Ioi. Ioi. A vea oi la le to tamai. O to sa le tua. Ioi. Mo kua ko sa le tua vai ponga. E fia e ka le sia i. Le tutupo i mena. A tato o Samoa. Le o tato va ai i Samoa. I e ka le sia. I fai unga e leo sao. Amen. E leo sao. Le tupu tono e feso. Ma le 80 Ivas furtau sanga. A lewa toi apalai ma le lua afe suma le iwa, ma nei lua afe tau sanga. O le mea e whaila o talenga no. I le whanua noa le tua. Ioi. Wa uma main whanua noa le tua, wa sori tu la whono nu. Ia wa uma le vai teimi nana, vai teimi o isala elu na vai teimi. A lewa toi apalai ma e feso. O lo whaila wale na le manuia. Ole lotu. A ese atua la iai. Ioi. Longo winga lai ole lotu. A leo fui tapo a isi atua. Longo winga ese ala to mea lai fai. Amen. Longo winga lai kempo. O masingi. Poka. O imo meo karong fai kupe. Ai ole loku. Kuso aironga. O mea nga ka o kupua. O kupe palapala. Amen. O mea lele lei. Ale mai kongi. Nea lawa ka o mai lunga le wha, ia wha makara le wha. Le mea wha mamnamba i le fiafio le tua mai le anambua. Le wato e tupu. Ma lea lava e tupu e nganoa. Ioi. Ioi. Le tupu tono e kalesia le tele la u. Ia, sor whangua ku loa, peki. Ia, le whaia isi e kalesia. Le kama whaia isi e kalesia e muli mea ia. Amen. Ia, o lea ki ngā inga kai e whai. A lea sor kula whongu ngaka. O ngā. Kau ka kala le whaaloalo, le mawhauwhau, le mi ngāo. Le loa le usu vāo ka ngaka. A mai lo kongo le loku. Ki ngā lange. A la ngā lange. E leo whea fo lange.
longo winga ele se angelu le le o le angelu ai ngalo ai la fa mai ya Yesu o au lo ia le ki o le oki O le ola ma le o, mai se ot. se oti ya longo winga e fa pe mai Yesu o lo ia o le ki o le oki malapisi o lapisi mo ka oka o se oti nga Ioi. e fia langi lapisi le ke vai e ngano Amen. ke la ku i lapisi wa kumula langi lapisi wa kumula langi lapisi ale ngalo Yesu wa nga o Yesu fa mbulu lapisi mulo o lapisi la de wa kumu ai ne wa kumu ko ngor farsa Amen. yeah na la manga o le tua kusi le kusi ele ai uma pelo i ku pelo la bela o loku la bela kai la bela angelu male angelo la vive uma kangaka le o fe klo kala o ke aka we ke la bela fo Amen. o ke la bela fo lo winga o ka ko mo la pisi ta ka ko le sky finga pa yo le tu vai ele ila pa fe ku o se odi a fa se odi si le spa langi nga o fa ai tama e ke non me ke ado pe oki ai aka fa me o ke alu alu le va fuku ai la pal o fa o so fa ka me si le nga ke non me ke ado vai fa ko vai do si ngol me nga dalu dalu ke alu nga me o lo ia ile how se odi yang aka dis ko inga bo ko le fia me o so o fa le ai langa e ka o me ke alu nga ja, misschien maar dat pof helemaal keer of ook oké au de leuk keer hebben aka me dat ko inga ja good luck au ka upset ko inga le winga kala inga no wa kumu kongo falsa ilapis Amen. ala ka o me Yesu o a ore ki o le oki ja me Paulo o lo wola o ya ke riso a lo woki o lo manguia le e lua la fa punga le o le oki o le manguia ia ma leo koka o lapis nena ke fa ku lo wal fa fonga la ku ke le yo lapis ie ku me ke la ko lapis lo ngar ke la wo se ori pa le fa maong le me ju ale suia o le woni nga mai efeso ele va pe o fa mai lo fa yo ngoto ina mo le la nga won mai efeso ia nga fa me ku se fa la nga le ku fa foi tu se fa la nga fa mai ele ai se me fo la matala o le mea na tupu e toe tupu foi. Amen. Ia vai mo yo tu a fionga pa ia le tu. Ia o le whamatalanga le na o taitai le ka o le nikala tai. Ia le winga nga le upuna. Le winga la vai su whapea. Na titilo le i toi ina. Po sao la to fai unga. Ma e la valo taitai ia i e to tonu whaprunga. E le whapea na to ina. Ma e le vanga i kongo o fai pese. O kongo o finga le o aukarvou. O kongo sa kongo pipi a watama so se mea na fa o tou ia lei fa punmenga o ko ke fi ngau se mea fa ngai so fa le tu ia por mena ku poinge ia e fiangi ni kalitai le ia ngei a la fa marole moi moi ale la koe no fa nga le swafa le tu nga la nga a fa inga le finga pa ia le tu e se me ka kier ko sile efeso ka me ka kia inga no yo e ka kanga pa pole kanga kange Ioi. kan ka uma le ko kongo le kari si efeso ma e uma lo bola ko mana mal fa nga ka kanga pa pole ko ngeia ko ule ambio nga fai ko ule me nga fai ko ngai saunga mai le ko pe fa saule lima ko le sky ma ko le salambo ke laku avs e longa winga la avs popoko ngai fanga Ioi. la fa sala ngai ko ke lo kanga ya melanga e sa sileng awange e lo le wai lo le fa makalaku ne wa fesidi me vaku se ma fa le altaika ya le wa vaku fa kango ale ke ma ka ska pese le pe la ku ka fa pe fiku Nei fa uma mai lo tam tau. ia le Kai ka uri fiku. ka mala ka fiku O le ua iai talinga, ina wha alongo mai ia o ia i le mea ua whetarai mai ia i le anganga i e kalesia. O le man malo o te awata ia te ia ai le la awa leola, o i te tono le parataiso o le atua. ya ngala a fai ke sala mo ngei
ma e suia ngai lau o langa, ma awange e whaia mea ia ne pe ulangi ai le e karesia, ia ma whaiang whai unga se e kau whakau ngu o iau manga onga, ma mea ke mga o ai, ngā waka umai whai pai whiku ne mea ke o ai, e vaku e le kua ia ke oi, vaku e Yesu e ke oi, i ngai le parteisho o le atua, mai sen mangai, e ika le atua mko ka mai le atua mwhahari non ko sa, ai ke le lo ngā lofa, di ke wai wha apea kala whai whia, le atua ai, e te le lo walofa, ai te ngese ke ngese lo ko sa me la le ele ke ngese perko sa ko i oi le ufa so long va vavilnga no le fa so long va ya oenga la ngi e kwai oenga e kwai nga e lo la yelo lo salamu le sa mensia kula vai ele Maota Viiga de bingo le feso ia o le fuale nga o le kaulunga le nga o sa ukam whainga linga noa e kau kari aku lo manga onga ma kau kari aku lo maka pusiling whainka le ala o ke kari kongu au ia o le wha maongi a palai kongu e feso mene a whai e ke suia au e ke aru isia kua ese kasi le kua o ese kai kau kalan mea sao au ange a vea oe makangaka ngai pe o kangaka e ka o na ni ka laitai ele fi fede kua menga ka o le pokoleanga pokol pea yo menga ka o le pokol pea pokoleanga ka fa sau sili o le kele o kai fa penghari ya ina no so pokol kwa ko kele na mo vai foi kongol ka ko malo Samoa that happen ko kongol malo Samoa o ko meor kai o kalesia le ko kongol malo ala la ve va ya ala faia yo ko ki aku fu mai semia le fa mai le nga musu ma nga pai musu le ka kero isim ka fa longo bolan musu nga nga pai ala nga le nga kasher ka siro ka ngo nga fa mai ka sia fa maongi ya ko fa ka kasi mal fiku ka le ska pese lo fi on tausan o le wa ia talinga I whalong mai ia o ia fai kau fakas kan mai o ke fia fai kau foi ia o ke fia maua for fiku ia o le wa ia talinga I na whalong mai ia o ia le mea o fetalai mai ai le anganga I ekalesia o le man malo o te avatu ia te ia ai le la au o le ola o lo I te tono le paradise o le atua ia na wa fia ngata ia o se mai ngale na le tamo fai atuai le au ono vai de fa malua to foi pe na o batu foi malu puenga me se foi fa nga Samoa ne le o so TOFI le ia a tanton alonga fai ngal finanga le tua ile saunuanga Yesu e me se to tasi po se to lua amen e la to te talton no ai I lo ngoa ia te ia fa tasi te lo a fiola nga pa ia a se sao fulina ia amen malo fa tai tele la o fionga al tapa fa sina tai mo fa mal maina mal fa la wa tele ina al tap ta upu fa malo sauni fa tai fo ile on sa te tono fo ia o le fili na name ta upu ia ele fa ngofie tal tono tatou o le tatou te le wa tatou ia I le vaitau o ekalesia e pe ona la vea mai I le ta motunga afol tau sanga lente nei le wata ia tonu wala va o le vaitau o ekalesia le vaitaimi nei vaitau o fainga lotu le ala fifilia mai fo ilea o ekalesia nei ia e tātou te talatala noa atili ia I wa te tonu ia o mea pe ona e talai fo ia I le saunoa ia I te paufasina o tūlanga lava na o le tupu nei tonu o tātou ekalesia mea o lo tupu I tonu ekalesia I Efeso ia o le aunga fo ina na lai ona tusi mai ia le na faali mai ia le atua ia Yesu ia Mose ina ia tusi I angelu a ekalesia taitasi ia wa o tūlanga ia o le tupu o le tonu ia le fo I tātou te ola I tonu ekalesia o lo o tātou o fai lotu ai nei vaitani amu ia se ekalesia le o tupu ai nei mea ai ai lo langona le ai se ekalesia e sao mai ai ia ai pe fo I ona o whamatala le tusi mua faalinga
o lo ia le faamu ia le tusi pa ia le tangata e faitau faalongo matausi upo le valoanga na i upo le valoanga pe ona o tau faafonga mai ai ia pauna e kalesia ua mawhai ona tātou tala noa ina nei vai aso. O le vai aso fau, ia o le a tātou tala noa ina le e kalesia i Perekamo. Kalesia na le le a tātou o ia i le, i le vai aso fau. Lona winga e fitu le vai aso fatu a umal tātou tala noa ina o e kalesia. Ia ona mai ai loa leo le tusi mua mua lua maltonu. A le whaaringa. Ina ua toe luas furu mare iwa minute ona ta leo le itu la iwa. Mole atua ila alfa aktaitele la wafionga le tapa au whaasina. O te teltonu fo ile alofa mare anga leo le atua. Fo ia te oe mawetele. Ia ua alfa ala tele ino le ta motu ngā afa. O le ta sao lava lea i le tata ATUNU'U. O Samoa ai meise fo i o ta ua lava ia. Ia ua al tata o savalinga faale e kalesia o lo tātou savavali ai nei tausanga, ia mal nei vai tau o tausanga. Ia whaatasi e fo i mal tawhisosoani i a ngelu e kalesia taitasi. Pe a whai e lo o whai ele mea sao, ia nau tau whaafonga, e ita te le male FIAFIA Yesu, ono o tau le whai o mea sao, i to tono e kalesia, e le fefe se mea moni, i le malosin mea moni, ia e le malosis mea le moni, pe se la leo le atai natu mo i la tau o e sa whaafonga mai fo il motu ngā awhawha le anganga. Ia le nei tau pe se lea a ia nā te watu whaina i si le ngona o le tā whai tū la le toi. Nei. Pe se la lea na sao nia le whai pe se al parisi a lunga le maunga a. Pe se la leo i e se la tu wata a. Al pe se le mana ia a. Mana ia na. O Yesu tau tairo wa a. Sao nia te mai tai o matile a. Te langona mai le ta ele lo ufatu Ni leo o musu musu mai a te au Ni upu o te le malama lama ai Mawinga loloto a whaanene fumai Vala au mai o te soso
te fili fili ai a o tu ina na o fa lave lave mai via avea ita mama tangi o pe mapuitinga ai o te sa o loto o te fia ma pau fantasi a o fai fai mai le langi si mea e tasi o te tai o le atu lo uali I e whaanga tua Toi luas pun mana minute ona tale o le itu laiva. To whaafonga mai musika mātango fie ia wala wafo I lau whaafonga mai Samoa. Ia whaftaila vai lau whiunga tau sala. E lewa te atu le, mai loa I le esele tū mo meo le matai. E tau tala le, I lu mo le malae mo lumo. Esele tū te tonu. Esele tū numo le pure la. I le mea o lo whianga ngai maangelu. Me la le molia to le ngang whaftai lau whiunga. Le ngang FIAFIA tau ia o tāleni e o te manatu. E aona taumwhai e awale. Awanatia. Awanatia. O au le tangata e FIAFIA te le tuspa ia. Amen. Te FIAFIA te lea so se mea te alu ai pe tau ai pe se lala vale kali se te alu ai te latu le la ungan whai au po le whai se tala me whai. Te latu nofo mo jona. Ia ma o awai mai ai mo FIAFIA. Le mafo fau. La ia Yesu. Nanga minga whai me Yesu a u loa oe. O te a loa o te lofo o le molo tama. Whape nā lava leo langa le tatu iai. Whai ngō fia I o mese ta loa mai. Tato te o lai. Ia le lau atu o me newe no whaftai lava lau whiunga. Whamanuia le atu e lau whiunga ni noa. Whamanuia fo I mawhawhonga le. Wa mau e fo la tawa noa. Wa ana le POLOKALAME. Ano na mawhaina mosa o wanoa. Leo te whaftai. Le ngangang nā nao. Te whaftai atu I peona e. Whapena whina whaftai mai fui I nau tangata whai vai. Ma le wharo lava. Ia, malo. Ia, tau whaftai a lava le anga leo le atua. Le whaftai me tau whaftai le atua. O le atua nau mai le, nau mai le I manatu le, ma whauwhaunga le, ia le whasoa I tau whai ai fo I POLOKALAME. Ia awa le tau tuaina fo I o le whaafonga mai o le maro le ATUNU'U. Ia, nau tau whaafonga mai tātou motunga a Samoa. Ia fai fo I le tau lau whaafonga. Ia, vai ia le sua fo Yesu e tau ai mea uma e whaatau ai fo I mawhiawhia ai fo I lau whaafonga mai. Ao lau whalongolongo. O manatu ai loa lea o le ave taxi. Ave taxi mai fai whi au. O e la fai whi au. I lato e kalesia. I kai ave taxi fai mama sangi ave taxi fo I le aningei. E o loa I le asa e o I fo fai whi au e fai lato o loto. Ala kuloa la vale ave taxi ngei. Fa I pa o lang ka vale I luma o le farisale. Ale kalesia lea.
I kala ia fai au. La mal fai au ia se me maua le taxi. Ai le maua. Ia le o le mera wa tupu. Ia wa mali liu fa atasi nei la le ave taxi ma le fai au. Ale ngai ai le maua le fai au le ave taxi. Mo mua la na mali us fai au tasi le aso na mali was fai au. So o atu ai lua mali ave taxi la vale ngai wa mali fai au o ika ia. Ia. La kulole le fai au nunga lang. Ia fa mai lola ia le angelu. Ne lola angelu. Ia fa kali ku I, fa tali atu I. Ia e wa kwa isi kanga ba o ai ko kogu la o ma wala to no foanga. Ia ane ia fa mai ia I malo la. Ale fa mai ia tala ale fa au fa isi of text ale angelu wa fa le fa fa kali ku I. Sa fa ia le fa au wa tino le fa fa ia le fa au fa tal. Wa ke il vai vai mai wala akul ave taxi le ngai ka ya nga gala ko ave taxi fai bai ya kana la nge sa alu sa o lol fai au ko ale nge ave taxi ko Kongol mokal la. ale nge ngofol fai au le fa kali so nga va ngoi kongol mokal la ya fai ku ai lo ngal fai au fai me se fa mole angel le kama lo le fai manga masangil fa I pa u la lo ilu malo falsa pa fai lo loko ale ngai sa walu mawalo nga bang wal malo lang yan ngai ke fa akadi ale ave ka vale ngai e fa I pa u lalo ia so sa e me kala le angel ia sorry tama okay lo e keleng yang nga mawal fa I pa ke lo keleng yang nga mawal fa I pa u ngai lo yang nga e mawal lao Yo le mela le ma lo afa tai fa I pa u. Kena ngominga na e si de ko fa I pa u. Yo kana le angel. Wale nga akolo ka pega nga. Ya to molia tu fa malo mal fa tai ta penanga la wa fionga ta pa fa sin. Ka lengi ya me uma ye mantua le tala le na ave tale ni tasi. Vaku ya fia maua I foi fia poko ma fia fai manatu o le kamalo le nga ve tale ni tasi ya lo ya por fin de fo alu lo nga ka lengi ai alu mo fa manga ya yo me na maua ya o to ya ve ese mai tale ni ya ai ku le nga ya tale ngi lima mal tolu mal fa e fa atele ina ya la to me ya me la le ya sanga fa atele le atua tale ni la wa fionga maua pea lo finangalo mai le atua fala wai tele ai la fionga le atua ye fo yo lo fia fa fonga wa ye se le yo le lot ngata POLOKALAME ne yaso ia e fa fonga mai fo ila to sale imfai ona awa ya tu tapua ingol ne yaso mo le to ila lo fa ngal POLOKALAME ile mafuta mai fo ilungo penga tfa ilangi ya lisa ila leo ane saisola tui vai fale ia fa pe fo fetu po male le sunga le usoli ia tule e pa fai ai mal faltua ia maunga mo tanga loa mal falitua ia le mafuta mai Samoa afa masanga tafinga mal falitua ia ola itai sauvao semi masera nantun so iso tamali itau fao ai ono fu amata ai sua onge laulau onge lua ia fa pe fo ia se uso ia Maria mene sala ia maleno fualo mafuta mai pango tina matua ia tu maseve apulu Steve ma Italia tina matua ia va aisola maleno fualo fiu au va mali tau si ia pai tina matua ia tala itole fo kalati maleno fualo apo amafina male fanau anga Filipio mapua male fanau urungia se Stefano ese male fanau tu ifale falusa to elau male fanau le yata watone Maria maleno fualo le Murphy ma Fatima maleno fualo Farani Swan male falitua maleno fualo lo fatele atu Maota ia ma mole foi la fuanga si fai au le fa tali sana avano mo te lo ato ya le ota mo te lo votu mun Maota lang ya to le Maota le tu mo ota le to i mangai no fia va vearu le sunga le apostolo
ile Maota le ia o tota. Ia ai mamuli foi alo fanga. Ia. Ia ele fa pitas atonu e to e lo fa le tua. Ia ma to fa pena na mo so no fanga lang ma la fa tari. Yo. Ia pese le Maota. Mike.
Toiva minute ona tale o le itu laiva. Ia tu atiela o fionga tapa au whaasina. Ia taitonu Samoa lewa umatu ia to tele o tātou taimi e wafo tātou POLOKALAME. E whilanganga mō lunga le tātou mutunga afa. Ia e le nganga mō lunga e au ngā foi le malama le initial awala o le atua. E lui tauina ai le whaatua ma le whalangolango le alofa o le atua. O le finangalo fa tua tasi foi o le tua e ai le taimi fa sala e le tangata anga leanga e ai foi le taimi fa manuia matau e le tua tangata anga le nga maulunga lava a fai wa ai se upu wa pa o papa le fa funga anga o tatu ATUNU'U ia te manatu sa tam fai se ngana fai na fa fifi tatou ne oni tatou serious tele i se tulanga wa watu foi se fa matalanga ia pe ia na batu foi Timotea fa no le fionga ia nga noa le ia lua tu o le pelu ai uma e la bea e foi matole foa e la bea e foi malinga noa le bea uma ia tatou ai le songa nga mo tatou ia wa o tatou o tangata o fa na le tua tatou te fia vivi le tua i osa uma ia lo ia me lo fa penana a mai ai le fe au le tua e ana tatou tapenai le anga lava le latu sesi natu nunga langi tala noa mai le whaaringa ia talala lea te whapopo atuai ma whaatu ese atuai ia tu atuira fionga na fionga tau sala ia wafo ese tātou upu muli whaumale o tātou POLOKALAME. Mole atu ai fo ia lo whaanga le Jennifer Foundations of Samoan Worship Songs le tapua inga le talainga i alio voli tufunga ma le tausi i anatia ma le nofua halo e tapo inga fo e le talenga ya liu nga tale to fa le taulangi ro party to le fo ma le tausi ya lo minga ma le no fo halo le aula ma le tausi ma se fo le tapo inga le talenga fo ya no fia ma le afionga ya sula daisy ma le no fo halo le SSIG ni sa wele se o lo amanu ma le faletua ma le no fo halo anita ulu ma le tausi ma tase sa ulu ma le no fo halo va au fiao ma le no fo halo no tu sani ma le faletua pasta ufangalilo Henry malifaletua ya tina pasta lupi malifaletua ya fapea foi tu matava Joseph malifaletua ya Ruth malinofualo Margarita O'Brien male ainga malinofualo lo fatele atu mo oto umalava member sole SSIG wale umaua fo iswafa ya moli atu lo faanga mo oto umalava ile nei fo itula pesera lea ole a sauni mai fo ile tato a inisinia ia e mole atua ia lo faanga ia mafai woi fo ia tato POLOKALAME o LENEI aso tato feiloa i le vai aso ia Samoa lo ATUNU'U e PELE le loto ma le anganga a fai fo i wale tau lau sila po lau faafonga mai i le POLOKALAME i LENEI fo ia sa ia fai fo i wai se upu ua le tautamali ia lau faafonga anga Samoa fale ia le fale le atua lo finangalo e mangalo ai le au nanga le fionga tapau fasina malo tangata mai se foi le insinia ia mai ko tole afoa ia tatou feiloa i le vaiaso manuia ngaluenga o le nei vaiaso Samoa soifua ia ilinga no alitia savainaya. Oyaso MAIMOA. Oh, yes,
Samoa.